Amsterdam Akoma Golden Ladies Amsterdam Mama Joyce ya chiachia mu nyina na modwuma pa mo ye deboa Akoma mu nsam dwumade happy home yanko na yene ama ejewa enkodi enkomo ofrimanso atwede na ebaye ama memwa hawiai Akoma FM na pomte sen pa chonyame adu awiai meni mabedwafo tie o pa awiai de boko ba chomu atwede meni namu nete tete a yanko Bacho me wa twede me nem na nam nete me na nam nete te me na nam so go fa me frame am na mo 2 years nti na me nim ma me kranti na me ti me na na nchan ko school ana school ni mu me ka chem na na se me nim ade nti me nko school ni biom nti me na nam so agitum se yo me nko school ni biom dia ene ade ade na mpenam se me pa adwuma sua na mo se di adwuma na mo se me pa ade pam ana mo se o mate o mbedi pa ayeden edi ma kotu adwuma ni mu o mo de me kotu adwuma ni mu na adwuma sua ni mu no na emu odin pa efi o ho kire o ho nti scam be ko bi kwa na ho odin nti Akoma FM me friend ko fi ma o manso o mo dan o manso achede o mo 2 rooms e wo ye ne baby ene ye wona nti me ne boy ne netia na nyinsen baaye nyinsen baaye ni mu na me na nam de koto ono papa anim ena mo gitum boy ne gitum se ye wono a okay ba cho se ye wono a na ye wono amu no edi be 3 months ni mu na me ne sister kwa sorry dan na me ne de ba na obesesa mu ne manyina e de ko ma me kro ma nson kan nti me na ka che efro ma me ne ka che ni se de ne ba na ye nie nti o mo be pe ho asem nka ma me ne kan ye o ma me ne se o kan se me de wa kan bia che boy ni bia boy ni ntie nti edidi ma me sewa mo na ahwe me saa ene me na mo hwe me saa ma me woye no minya be 6 months no mo ba ho ebe pa che se Akoma FM pa che boy na no me woye no ne maame e mo ba ho be pa che e se de oye no e na wan hwe me woye wan hwe me nyina obe pa che nti me na mo so je so mo mo mpema nso sembia so be pa che de no mate nti okoye ombe sheda se omba beto akra ni din nti edandru ombe beto akra ni din edin to no omutu ndin we kire de akra ne to no no omokoye no nso sa akra no wonhwe no na aba behwe mi mpo nti akra ni nya be 1 year na me call omukro me call no ne oba fufuro sheda mu ho a oba na nyem na me ka che o ma me say de boy nti de o ye no ma me say on de wo tunufu bia wonye de wonfa enso ge ne wo ye de wo hwe ge no abra won hwe me ne akora no nti misua adwuma wa achede Akoma FM misua adwuma nti de bi na me dware na me nya akona me peke na me hu ni pa akona obo ni din na o se ama na me simpa che won o se yima sister ana msi yima sister me hu na kasa ana o se me ne wo nkomo ana msi ade nkomo na o se nkomo kro no ontumi nka ne phone so gisa me ba mu kro manso nkenan ana mkoka che me nana e se de sister na aka che me ni me pa chan ana mkoka che me nana na na se yo me ya de mi nkoti asem kro me kwa se se e wo ne yima ko fi ma wale na ayeden na msi sister se me wo ya wa ayede wa nhwe me na wa bebe hwa akra no kwantimi de metimba bia misua adwuma memfa obi aho biem de ne na won won hwe wono ti ni sister ka che me se yima de wa betu nanim se de o sanso be pa che obiem a cho pe to so bi no e se de o ye no anya de na mesimi de mini asem bia ka me na na mo na hwe Akoma FM to mo mba me na nanim nti o mo baaye ana o no papa no mbe pa che no o mbe pa che no mo hwe 1 week time se o mbe ba ombaba betu nsa na me na na seyo ombaba betu di nsa ombaba betu mitri nsa na mo de meko ana me na na seyo nti ombe edu 1 week time no mo bai e betu nsa no ombe tu nsa we o mo so mo de meko na me na se nya sa na ye no na nti o mo betu utri nsa ye ho ade kakra mebo a mpa choda mo anya me ho ade mo betu nsa no nko tri nsa nko mpa cha mpa cha nti o ka so de meko na me na se daabi na betu nsa de ya de ontumi ni wachi no nkom se chinchina a mo de mbeko
ena me na na te ase no mo de me koye zo mo de ko da na me pa chan nti mo de me koye no ena boy ne ka chem se madwuma Akoma FM so manson knan ho nti me ko kan che me madam se o mam no fe se me mfa nko me ko kan che madam se Akoma FM nti adwuma no me megusa de obagye me fili won nti megusa de obagye e madam de wanye hye me ne kwen wanye hye okay afuto no otumi se me kwa menye me hunhia adwuma no ne me daache na me tie madam ase nti me kwa adwuma no machine so am de su adwuma wa atwede won na ye obi dia na me na kwagye maame nti me di machine ko si ifiro npa kon so be fa ni machine nti me ko kro ni so ana boy ne sansu di be me ko ye di be 1 month ana boy ne ka che me say adwuma na nka me ba be suan man so nkna ho no me san emmo hwa emmoa nti minyai okay minyai ehwo adwuma na msanso nkoto aso atwede ho a ne woni wo na che ma so atwede ho e wona na wusu adwuma e no mu betu utrin san boy ne ka se ja man so atwede adwuma na wusu wo ho no ne besua no wo henefa man so nkna ba bi ono ba ma ne tie na che so wo kotena wo Akoma FM na wo su adwuma okay nti boy ne ka che me say won hu se ho adwuma na me babesua no emmoa nti mi san so nkwa atwede ho nkonko sua adwuma no sa kwatra wona na ho ko adwuma ana me say wonum se emmoa nka ma metina mba bisua madwuma se machine wa na be fa ni machine madam ne nso me ko mo be san so agi misika foforo nti se opa onu ankasa ye den enkokuro ne so no nko kan kire me madam no na se obeto me machine ama me dia ene emeko boy ne so ka che o ma me se ai se bosia kula obekọ akobo edi makọ akotu adwuma no ma me se da saade na wo yende wonde wonye dai won pene so nti maame ne de me kotu maame ne ka che boy nse sika ene si wonya mfa me nkotu adwuma ni ma ono ankasa de mbekọ akotu na boy na mam chop mo ndi akwadwuma boy ni se da chenchena adwuma na na o ma me nsua no wo ho o si adwuma na nto maame ye de me kokotu adwuma ni mu na boy ni mam chop mo ni ede kwa adwuma okay satam na mene no so na neti dan me dan ba se wa ware no ba ware wo busua ho eno ode akoni kurom nti ono neti dan ba ko sa wafo mpa chan nti debi no mo boss wo omukulom ho omo body aso ase omo bodan so me pa cho da no mo ye dan ase girls bi ba kulo ni so omo se omo ba besa nti na mo de system boss wo kulo ni so yo ana boy ni fredwuma ba nso twimoto nti o fredwuma ba e na ojawe na o hye na time si yima wo ko ba bi omo boss na na meko o si da bi me nko ho menya ho na meko adodo nim ba bi ayi wonim ho ana ana me si yo nko ho a kwai nti ni sister na o kan ma umbetu mitrinsan e ka si wo ko ana mene ne ko ko ba bia ye boss wo Akoma FM na ko fodi asabu omumu dwadwadwa ba chan nti mene ni sister ne ko ye ko mi hu se ko free ma no ene mi kunu no exactly ene na downfall ene girls bi gina ho afa de me san so hu se boy no mikunu na danfo no akotu moto na girl ba kwa hye mfimfina mikunu na tenato ye moto ne ba ya mikunu ne girl ne nka ho biom ana mene sister ne say yankoda na mene ne koe na me ko baby enso ye fie ne wona ban ko fie ma no adamfo mikunu no adamfo baby awukunu ne de girl bi akwahye no susu so de girl bi akwahye e ba mu dai mesi na enti na kin nso wo me mo baby e da ne kin wo me wo me ko hye won so a obi eno credo da punu nani mu dai no me pa chan ana me ko na damfo no ho me ko no me ko jam opunu achi me te se me ku ne afla aka chen se boy fa moto ni blawo nti odi moto ne bae na mko fa ni sister na nkam ko fa ni sister Akoma FM o me hwe de ko yimane ye na saade chi na se me kan wanka se bia me ditro o bae no na sister yima no yima ban me kuno ne na danfo ne girl na tumoto ne ko nti sister ne de we hu bi etu susu se na wukuno ne girl na kwaye ne wo ba enyem na wo se be kama wa cha no makoye do mbe ye awie nti ade chenye no na me ka che me kuno ne ma me se ante de yima ye ni o
na wode oba foforo akona danfo dem ne na akwakoda nti o maame ne ko mekunu na danfo ne fie ekokobusa no se ade na wo mu se wo betu oba tiri nsa de na ba ha sei na hanzuma ne de oba foforo ba wo dem manti de boy ne ka kire maame ne de nti mekunu na danfo no nti mekunu ne ko na danfo ne ho sade ne nso no maame ton anuane wo school mu ho okay ana o maame ne ko na danfo ne ho ko ka chen se aha nde semaka nti mekunu ne ko na danfo ne ho nti mimi ba fie no ana o se ai na wo de nkwase asem na ko ka kire me maame na wa koma danfo ne fie se meme de oba akọ ho no na de ope no ho no wo ye on de so ahomachi ye na dwuma nti meme nko na mese me nko de a ene de obeya bia mini ho asem bia aka na o maame mo ene ni sister na cheche nse efo so no ma ne betu metri nsa enti no onye ready so obeware onye ready na won no so obeware kwa chance na wo ka enti o mo yire no na betu utri nsa ene o mo chechire wo bon ne ho ene o mo de ne kwahye ne dem so no na e kwa chance ade a won pede nti wo ye ne bibia o maame ne sister no obi amfa ho ade a won pe ade a won pe no maame ene sister ame na ba be fa ba wo se ade a won pe ne de he eneme ade a ompe eneme Akoma FM bufui pa edi boy na temanso no de oya no woye me pa chan masam na no woye afa de ye ko ye sade na okọ na danfo ne ho no ena o se mmako ka che ne ma me se wo do ba hofro akọ na danfo ne da mu no ye ko ye o di matemis mi di na tembi pa ase minni minnioma na smenni minnioma na sade chi wo kọ adwuma obetu ni punum de ne safo na kọ mi so me yi minnioma kọ guo ma me dem se me no ma me ada be 1 month na me se afa de mi ntumi no ma me na biem adwuma sua no majai me kọ me kurom nti wose bosia akola obebo akohan de ama mekoto machine de makoto adwuma meko me na otete mi nso awu meko aye menya be 1 month wa twede ho mi hu obi anso wo ho se wode mekoto adwuma na se wo ye wokohan de bi ama me osan so kwa twede wo ga chem na sa me gbo adwaman wo kuro ne so na wo gbo adwaman Akoma FM e pa cho da wo gbo adwaman e de na kuro ko ba wo charge kira wo nana se wuti wo e na wo gbo adwaman e pa cho minim na me ye call o si call no ma so agi obi number nti sa de me gbo adwaman wo kuro no so chire me mu e call ben na wo ye nyina ye call nti call ben na wo ye e na wan so na wo kwaje ne number ma wo kunu e kwa ka kire wo nana sa wo gbo adwaman me pa to minji obi a number na o ka se onu me kwen na o ka se ade a won pe no me so na mo atwede na mo boy dada ho me boy dada ena na me ne ye call ena boy ni se me ka che boy ni se me ko me maame mo ho man ka ba bi kura na me branch be na ka che boy ni se wo ko maame mo ho mpa cho ble na boy ni betu mitin sa na no de me ko ni kru mu ena me ka che boy ni se me ko me maame ho o ka che ex boyfriend mpa cha man ka ba bi poti ana me kwa anchile no wa ka che se wa ware mpa cho da wo kwatena wo kunu mpa cho da bi Akoma FM nti ya che na boy ni be hu se me wo manso nka onu su twimoto ni bo su ohun me de me hu no nteche na boy ne fam no ka cha me se wo ye tropa ade a wo ne ukunu na ti na ka cha me se wo call ma me ho nti sade na o ka cha me se ade a wo sade no so na me so me ye call no wo dem ho nti boy ka che me se ade a odi aye mi pa ade ben ayam kire me ex boyfriend me boy dada me pa cho me boy dada no na na me ne ye call na boy no so na obetu mitin sa me kunu no so wo dem ho so si ade a wo mpe nti na me so me ye me call boy na me ne wo ho dada na ye jai no ho na me ne ye call se wo si ade a wo mpe dia en me so me ye call ma na hye no eto onu na ka kire wo se wo ya ade a wo mpe wo si ade a wo mpe ena ne na wofo afo so no eno wo betu utri nsa eto onu ka sa na me so me ye me call so wo si wo mpe eto so ya ade e be hye no nti na me so me ye kosa de no wo dem ho a na boy na me ne no ejai dada no na me ne ye ko me na me fle no na me ne ye ko semba na mo keka ko de na mo ye mo keka mpa chonsma ne kan bi se boy ne ka se me ko na amanya de man kran ba bi kura na me ko na obehu na chei no no ope me pa na man kan no crunch ne de obewo 10 Hey, obewo 10. Former boyfriend obewo 10.
wabawo maako du mpacho so da woten obi ankoro ne maame me na me odin betwa to fi se me man ka no kra nche mpacho ko enu ana ne yeye be ma wo so opa wo the former boyfriend no mpacho se man ka no kra nche le me ba twa me wo former boyfriend no be ma wo so opa wo ense ka kire wo ba no wo pe no ne se wo be wudu edu no so wo be amreje maame mpacho wo to be ka sa kire o mpacho so se man ka no kra nche le eno kra ni de wanka fine eno de me hwe na be ma wo pe wo ya wo ye ni bibia wo se me do ense ka kire wo ba ne se wo be wudu na edu no obia ne maame mpacho akora bia ne maame mpacho na wo no odu betwa to odu mpacho to aso mi ti aso mi ti wo mpacho nti ye ye ko nu ye Akoma FM san so kun ye sade na me ko dem o ka chem sai na me dem me banada na me de ne kwa akoto na me bie puno na o se de nkwase asem no no na me se ade nti na o ka se de nkwase asem de ho ana second ti ade zizi me se ma me ma edam ho ana nti sade na odi mata na me so me di na tembia na odi watam wukuru jewo na wo so na mo ko na wan na bo wan mba chi wo bo me won na bo wo wanu ba na won ba wanu ba na wonsa na ba wo be ma wakotu tri sa wo so di watam na wo so di ni bie ensam be sa na akeka che be ma no so ogasan so ka sa ade a won pe biem na me se wonim se ade a won pe dia nkoma metina me kurom nkoma metu mitrin sa manse no eso metu mitrin sa wo di matam so me di na wo so di ni bie na wo former boyfriend no a wono ka che wo se wo ko wade akokuru ho no wan ka nkire no me pa cho die nti se woni na gya ya sa boy no se na woni na gya ya die nti na be ma fofra betu trin sa na woni na ekoro na wo twa ntro se wo ko ma me ho me pesa me ti woni ye me pa cho na me ni na gya so na se ye njai sa Akoma FM na woni na gya so na mu njai sa kire mi mu me ti ase ya kase na obi agya ya na obi agya na me ne na agya so ne nya isa menti ase ejewa kire mi mu sirion mani abre kire mi mu me pa cho se ebia 1 week ebia me call be ebia 3 times a me call ebia ni agya no me call be 1 ntine me sheda ne nye close hey Ena utie Maa Akos Akoma dwumadi so utie Maa Akos me pa show your Facebook live Akoma 87.9 FM like and page no comment share YouTube Angie Passion and Emmanuela Adams Minia Basa Chibia Francis Weja Nasa Sare Gangan Twai na mo share with YouTube mo share link in mame na woni wo former boyfriend na jai but na woni ni nyai sa Akoma FM wo se bra na woni ne te ho no na mu nyai ya no na akọ de 1% na wo hwe 1 week ena yo kuada utie Maa Akos wo Akoma mu nsem dwumadi so kwai wo se me see 1 week metuma call be 3 times a mini ni jaya no 1 week am call be ba ko yeah 1 week woni na jaya call 1 week ba ko 1 week ba ko no kwa ne ko dan Akoma FM ajewa ye din komo 1 week woni ni nyaaya no na week bia timi call be 3 times but woni ni jaya no week utimi call ba ko e ya ko dan mpacho iskasem diskasem timi se me nya scanto awura ne ma akwa ndi se ebia me ho kire me a na me call se wo ho kire wa na wo former boyfriend no na wo call this kind of free sir mpacho dabi o ye dey answer this kind of mpacho no me dance wanu da but enyo ono so na so ni na jan no Akoma FM enti sabra mi da bi mi bi so asam a wunyima no na wasere wasere amenti ase o me nka asere me si asam na me bi sa na yima no o say me sha say boy no woni na jai woni ni nyai sa sika na ya na okokwaje na wo kwaje nso sika na so amfa ma free mpacho ono wo dancer mpacho enti ono no na woni na jai na woni ni nyai ene ni njai good enti ebra ima kofi me ba ye ho ade no na woni boy na o former boyfriend your friends eh your friend Gideon na woni Gideon na jai na sada ni nyai mpacho no mi ni njai we say
Yima na anhwe me no. Wona na me ne te. Nti ne enjaye. Wono na wona ne te ansa wuhia ima. But da bi manam di kan hu ne first. Enti breba na wo de kwhia Gideon. Me wo ye na yima anhwe me no. Akoma FM. Ya boso me sai ansa na uko hunu Gideon wo ye no. Pachom na be 1.5. 1.5 year. Mpacha. Asa ko hunu Gideon. Mpacha. Okay, mabe kwa ma ne so. Hello, Kofi ma. Memwa ha o. Mejo so. Okay, Kofi ma adan na se amaje wa wini no. Me pa cha. Okay. Wini ne ba na sese o wai. Ba cha ko o ma mo. Oh, okay. Amaje wa ni ne ba na wo o ma me wo. Ba cha. Okay. Na mami mi sa wo adan na oba wakwa akotu ni trinsa na wodi na akomu fie ewo manso he. Manso nkran. Na unu oba ne kwa ka che se wo kura no wo wunyo oba mepe ma wo fo na ma me betu trinsa. Akoma FM. Me pa cha za no kan. Wo su adi asem na Kofi ma ka kire wo. Pacho si ade a wompe. Ena de an. Ade a wompe do ma mi na for so man betu nsan na ade a wompe de. Untu fan chechere no. Okay. Kofi. Ma. Adan na wo ba wakotu di trinsa na wo ka asem ya se kire no. Ma me antisa de ono epie free na no oba me no anya akasa de. Oba me no ti de anytime bia de akasa betumi aba. Ba no ntrese de o pe utumi ka kire me. Ma me asema ono ka ma me nso me ka za asem no. Ono ka kire me se me be fa no one be ma na ti. De on epie free ono no ano no. Ena ma ono ka de be hye me na me nso me ka de be hye no. Oh, okay. Kofi na what did you say? Akoma FM. We ba fa so 18 na just we nyanya 18 years. We 18 years. Oh, okay. Ajewa wo fie say. Wo 17. Me pa cho kasa gu mame. 17. Asa Kofi ba o ma ne so na say woni ba so kakra mame. Me fa to ajewa so mame na se ne ma sesa kakra mame. Kofi ba ka asam wo no. Kofi ajewa so ko bo ne kwadu e de kire ne nana se wo batna wo ho no na oboy gaman. Me pa cho wo ebra wo ne ajewa isi ye no. Esa mo musai ye no mi je fidie ni mu ama ho ade ane de na akoso. Oh, ma me be fa na ba ya de problem bia no ba oba asa nanse no wo sate eni ma boni bi ni ne pia me ye na me yo kada ni bi nti me be fia na time ko nti wani mi anke to na ya na ya de Akoma FM. nti mi anke to no ana be ka se ama je boy bi number anytime bi oba he no ba me de na me fa mani na de ehu ni pa no nti that day there me ko me ye adwuma ba ma mafie ntem me nso me ba fie na me dwale abantin ade sa me ko dwale adwae nti me dwale no ana me hu se boy bi ye de ene me eze e kwan da ho ma anytime bi ya nko fofa etwam aso da bi nso ho mu nti asa boy no ko no aba boy no ko no aba nti na me hu adokra boy no nso we de epi nti no wa na asa boy ne de fun ata na so a wo frɛ obi ba ni pa no nso mpeke me he ama no nso asa ama efun ye de eringe ba mi ni galenti no hu so wo kwa akohia enipa no nti me de boy ne de me sana hwe Akoma FM. me no na e ka kire me sisi ni na ama ye de ye na me am nso me de mani ahu se obi a ba hwe na wo frɛ ni pa na nso a ya ma no nso nya de empeke nti that day na wo mo boss na wo ama ka se obere obekọ ana me ka se me kura no me nkwankwa che ho me pass and so ya de abasi ana me ko nti me hu sa hu so ya de waba emoso na se Okay. ba na dia wo bampori ya woni mi sister na e bai nti ene mpori ma anka asembia woni mi sister na bai nti me hu so woni mi sister na ya de enam ana me nso me ne madam fo ba ko nso na ya de enam ba wo no odi gala ni bi ana me nso moto ni bi na na me ya de mitwi Okay. nti ya no wase me mfa
me moto no nya dai Akoma ma FM. no won fan kon fa ne gabe mi la na me ka se moto no mi ntimi nya dai nya ma ne sa nti better thing is on Akoma FM. yan kon fa ni pa no emla no wo ba na se ma dia kwa akusi wo ma na ma dia kwa akusi wo ana me ni nyina kwa no kokofa again wo ya de wo de ne bai ama no krampo no wakazen kame ano kura wakazen kame ne ni ko je ni pa no nan ko onfa eli pa no enko ana me ka se me de min tin san so nya de enko bi nti so be tin de na kwa onfa no nkomla nti na wane ne ko no ko se de no mkoko ya de na o me de min tin enwu do mkoko ya ho nti wo wa ko si no ana wase mi anko ana me ni ko ja na me ni si station ho mo ese me twen no na se boys bu ho ma me ni omodi nkomo bu ho na wono kokko si no takulas nti kokko si no wo ba no wo anya dai wa amfa me no san su twa Akoma FM. ko na se ba mi ma de kura no wo kwa kwa ho mo nti na wo ba ya kire ansa no wo ba be fa me edmako na enti me pacho ai abanwa no na nye wo girl ya woni no kokoda ye ewo wadafo no edem oh mpacho de oh ejewa so ochimo ejewa so kwachi wo mo kwachi no oka obua ejewa Upacho ampa. eh se no edi me peso obusa no ma me se tie bo hu me se me pie mi an you se me pie woni mi nsu ni Upacho mi hu no. Mi nso afro boy ni se boy for moto ni bla. Nti boy nso tu moto ni be si na danfo na nkasa efie na mu ono ne ga ne tena moto no so na ode ne koye. Do pebia so o se bua do pebia onye se me bua. Ni sa se me ye no kure nto nkwa no wo twa. Mame madam mo na danfo number se na danfo no so won kwa adwuma metuma afra na danfo no se no abusa no. Tantro se me letumi afra madam foro aba bia my boy ne de ono ya ji no kwa na di wonu weni ya okofu me nti se bia me mfra no na se bia conference call na se bia se di wo mu no se me ge no na obeka se nya me nso me ge no nso a obeka okay we see with the macro bebe badem wo bebre dan ya woni ne demo ama se kura no wapam no mu asesa ne niema nyina ne niema guwu maame edemo mare so obeka no kura won ka se dem ho mu da ben won wa ba ho ma me ma akofo oba free baby obi a me no te dan ba ko me so le am ko maduma na me ma akofo oba wa bra wo dem na me do oba na ba edem wo se ama me do oba ba ho ma wo wa nka se wani ehu ko ama abadudu sai ode omo ba dem wa wuwu ni ye kwacho dem ode ba ko satan na otumi no na me koda o ma me ho no satan me da me ya me pese me tetan se so obenti na mo otumi freedom antina me na omo pe bi wo fio ahwase na mete de na otumi na mete pe na so na me sanso fio na mkotena esumu baabi na ni moto ni sie ni mo no se obeda onko baabi opaka moto ni wo ma me eda na mu ho a so obeko baabi nso do de si ono nkasa kwana no ho a nti wo de si moto ni si kwana no nti wo sole misu hu se wa sole fili de mo ekwo hwehwe pe na se ene ma me ho si mada na se me naye ene wo tu moto na oba no oba fofo ati moto ne to ene one na ko wura da mu ho odan ya wo ne pa chan si wo tu me na me do ma me ho ima mame no kre we dey fidi gadochi waso wodi ne ni wure wo de tie so Akoma FM. ko fa obi dia tro ne nipa na me ko fa no me ni tan bia nyimere obi timi frɛ me ka kyerɛ me o me me fa no ko ba bia na se visa even o kada na ya no kra no wo timi fo bo nipa ne timi de me number ma so wo ye bi o ya obi timi afro back ama na yere wa ba be fa no na wo ko fo pa okay trust na me ba beda ene wo frɛ me so me mra me fa no enye de em fa no mlante sa dia me ba mama me fa no dia nya de obenya moto dia de e dia ba enti me ba na me kokosi ni okona ena me ba fie na mba be share dem enti me ba be share dem me hu ke ama no so de ade buru dan ni so wo ba koro na wo share dem wo no fibra
wa berekura obabi anche da me ye na okokofa epono no kura no wo loko mi wa chiri o de kredo lokeme e wa bra me wode Akoma FM mi die pono no kura mpa enya dai enyeyi e na okofa e ho mo chairman ye dai e de ne bae e se me makwa kwala be shede mo no nya dai o mla no ma mehwe e ma chairman ne bae na wo ama obi epono no e na mi pie obi ni pie no e na wo chairman no e gi kin ni se won fa me fa dan kin ni ngare e ma no ni won kon he mo so bi so wa ampa na so en so ho ma enti ya kwa mpo chairman na anya dai an ko no wadi kin ni ma o me nana an wadi kin ni ma no e se wanya de won he dem wo mo nya emla ana chimene chairman so gina ni mo di nkomo me nana ko ya no wan obi a ho mo entina da sabe na je wa gina obi wo obi abekura na wadi gina ho mo wadi twa oba na hwe ne wa no aha me nana ko he dem wo nyina Akoma FM ma na so obi anya de eni ho mo okay ma na ka tem se so obi eni ho mo de ya na se bia se bia te sa de ya eni sa ne ma minya ana me ka tem se ma enti sa te sa de ni pa no wo frɛ me ma me kokofa no ninti wo kada no wo husu wo ba te su biara ninti ya wo de no na na o so adwuma wo ye no ya se drobe ni da bia wo fa ma difference eyi ajewa ma di ti ame wo ho ne se wo kru no ayo ho ade wo tu trinsa wo so ba hye dem mo Nipa chumi so do ba ko hye dem wo lo ake pro no wa bonti asa na wo kwa fa chairman ya na se wo jai pro ne sa me tu pulu ni okay na chese so no ba hye wo kra na nko mu ntimi mpie good enti wo kwa fa chairman na mo ba ya mo bebie ye no wo ba kro no no hye hene Nipa chairman wo wada wo ma me hu adam ho wo ne radam ho chairman na wo wula ho o me so ma mo me won to na na e na wula ho nti onana na beka chairman se na ba ndi kita me onana beka chairman se o ba bia nhye ho ade tie na no ma me ni nsu no ma me kokuma se ta ade tie na onana ne ka chairman na o ba ni ho sa onana ka chairman sa ma me ka chairman onana ne ka chairman ba chan oh ene ayi ima se sa na wo na ka chairman wo ma me se na oba hye dem ho no on pento kwenti no waka so obi ani ono anti me the phone ma me na asoma o kai wo betumi aka oh so na wo betumi aka se na je we ka de ani na betumi aka na wan na kama wo te ye na me go aje wo no de waka ne de awi aje wa wan na kama wo te na kama wo te ye ana wase ba na kama wo te ye se na oba hye dem ho wa to sata na de che me ko adwuma sister bi eni me ku ha dan wo efio na sister anyoba no ka che me se ma me ne mama ne se no oba hye ho na se me wofu na ba ni kita minti na o ka che me se oba bi an hye dem ho sister mo na ba se se betuma fa sister no obusa no na me so oba ni ho asoma o ka no o so be na na se oba o Akoma FM obi kana asoma wo de yesi na eti sa asoma na na ese wa bra me na na de wunti mfiri na no so me na na se ba obi se na me bo aje wa ma mi so wa me ade ni wo ne se wukunu wo teta wo na wo hwe no wakwa akofo obaba se be ya wo benya danse wo de na ta moto so mo kwa akowura dem ade na sabra no ano wo pincha wo no aka che oban se wukuru nie na wo hwe ya mo de ne kwa hwe dem no akoteta wo me kwa to be na mete no ne muwa kakala nti ono so kwana no pe no di moto ni besi ye nto moto ni si wa emi se mi ho no mo wura dem mo kwa da na se ne wo betimi di ntutu ya start ye machi wo na wo di free baby awon no aba eno so se woni oba ne bete ana meboa mbacho nyi ni se wo pe kwahwe bebre mbacho wo pe kwahwe won ne pe kwa kwahwe won ne pe na di na mana ba di na ya ma be ma ne pe kwahwe wo ye dan wo ya kwa unu ebia ni obi kwa jabe obi kwa ebi oba nsu sinse wo ubi bi no wo ya kwa okula wo wani fo no obi kwa jina baby aye dan aje wai ma wo ya wani fo no obi kwa jina baby aye dan mpacho me na minti sa so starting say ade a won pe no na ma me nsu me yes a na aye dan na me nsu me ye ko wo ni wo starting say wo fa emema wo na chi ana sa mpacho dawi na me fa me ma wo na chi ko na me sase ima boda so ware ana maja FM ma me de wono de
me call maame no papa nga kan say me ne jai anasi bisa me be fa ufuru maame no o papa nsem ena me nsan ko ho mo nko kan kire o maame no papa say abuba no meja no anasi bisa wona wo sisi adwuma no o pese wo yede o kwa kwatena o ma pese o ye no ho mo a edan na me han ma wo nka esu adwuma no ho mo ama ka so se mate a Sunday krampo no be ba ho mo na ye hu de ya ye besi bia ye enti ka Sunday we ya no ko aha Sunday we ya na nke ye be ko na nke ye hu de ya ye besi bia ka no se dan na me pe no ho mama na ye adwuma se obe de yo ye hu de kwan a ye be fa so Akoma okoye na kra no hwe no but ene me ye adwuma kra starting ba mama me me decision no okay Andra of frame mama ka chense Andra ne de minya de miniska okay mama ne me melen ko ma send miska enti man is kra da ben etwa to kra da ben okay ba ya na me de men so dan choke de sa me te mana na eje wa akra ni ima o hwe ne kama mana me ba cho yeti wana no o hwe no ene de bia so e bia 20 cedi de no yi mai ye ba 1 month ni ska ko de ama e kura se 100 cedi so the same 1 month na den wa ba cha wa hase na nko kuno o ya den ba cho o ma mi de mintumi ne na bi mti na ma me de ba mintumi no ma me na wa ka cha be ma ne se wuntumi no ma me na bi mti se wo san de woni ma na ibu ba cho be ma no ko on kasa me ima mama adan ade na sia won kasa ne ho na obi a won ne woyere tie na se woyere sesa ne ne ma ne o maame ene da na won kwa so da sani ya wade mama e free de ono me ma se ne course ne ehun ko no ba obe mema dodo asai ne wo se wa chi wo ban se woni wo mo go out mama me fanse be de me hu de ba ko nipa no krampo wo ma ye popo anu ye transfer wo ko hu se wo butu oban yi so ne da na mama ya na de me free juma ba me jire ni mere na me be enti why na ka kire wo o so wana ka kire ana me ka se me an ka sa de me ni hu se enipa asumesi ana wana ne ye ko ana wana ni gina ho mo ama that day on me ka say nyimle me dware eno de waka but we hunu say o yiri apie any boy na kwahia ya wo makowra dan bi mu nyina no eya atete se de wo ka say eya wadanfo girl ana wo koja wo mo no na emum girl ni so enye wu bibia no ampa wo bai wo afa na ni ehunu say wo ne girl ne da nti so betimi di atete ho but unso so wo boy dwaman ena me bi sa say wo so wo se wo ne ba na bi dana wuni mama woni so wuni ena wono so hu se men so me ni exactly nti when see ni when yonko boy dwaman when see the yonko boy dwaman munyina so ene sen mumienu munyina so ene sen obi a kiri ni yonko wa bra wo ba me makwa akwafa ofiri o ma me nsem de wa ba wunti ma me ya me masem e wa ha mu wa brekra me na ma ba befo ba se bi betu sisi ana sente sisi a wanyim sisi ana se ebi anya me ne ko ni pa afro krampo e nam so wo ni ya me ya na ma yede me se sa ni man okay wunu ma me na tie wo bo ma me ma ne se esu sei na ejewa wom me ma bona mani na wo bo ma me amane mu ni wo ma me akọ eje wa so busua wa akọ ka kire wo mo se mo ba no mo be fa no de ne ba ye ya wo ne be ware no oba wo su se ni wo wo bo ma mane ma me na me ka se ho mo mpede ya di kan akọ ho mo ma me ko ho mo ma o papa no ka kire mo sisi ana ama na pese wo be wo ye adwuma no wo ha mo ndi na me papa no ko ena ye dey ye buy enti me Sunday eno mu ka san ki ye dey yen samla ne Sunday ni ye Sunday di ani mu ya na me fan se te bia na ye ko ya ni follow week no okay enti say why you ready say obema na ba bia tena na wa ma na sua de wa manso dade ase ho wano atwele no okay enti ma na kosua ade pam no wa manso atwede ana me ka say
sisi an wo so no opeso ya dai wo ya adwuma no wo ho mu e na make say what you see ama no se won ko no ko ya adwuma ho me dia so waka so wo be ya adwuma no wo ho ma se me minti ne nkekere no enye kekere sem se bia wo ne be ma e bia wo ba ma ni ska wo de ne be kwa akoto adwuma no enu na me bisa se why you ready say wo be ya sa ama no no akotena wo akosua na adwuma ana me ka se aha mo no wo ye bi wo ba ha mo no wo ye bi a me mpamo no me mpamo ento o mpamo no bia me ye bewie o metena ho no nsua adwuma no ana wo metena wo dem wo metena wo nkyɛn wo ye na de se ware ni ba no nsua adwuma wo ho ana ma ana me ka se tania mana no wo ye no ha mo no o betia san so te tania mana san so ba ha mo enti sense so wono wa pene so be ye na adwuma e wo ni promo wa mo de ya ni problem da bitie de buo de won fa bi mame bana wo mpa ni bie mu enti wo de ene de men ka se me mpe no men ka se me mpe no enti wo da so pe no me mpa mo no o pe no ya ba je me ba cho yi ma no o pe no me da se me ni nyai o pe no me ni nyai ne me mpe no ana me pe no enso ye wom because obetimi akasa wo ni nyai ebi ni so ni nkasa yi wo betimi aba beta na wo ni nkasa eno no mo wade ana mo wade mame kasa ne de proof is wo ba wunti mame di ba ma atam wa bra kura me mati mani me di ama me nya kwasia wo ba be bi wanu a be di matam ba to me ho de Akoma ne kura no se woni ne waba wo ba wanu ahwa wo ba ana won kokota na busuafo ho na wo ba hwa oba me ye hunu ana me kase ni nya ne wo aje wa wo pe wa de wo pe okunu mpa chan wo pe wa de eju ba kwa akota ne nche ne wo su wato wo dwuma su aso sister Imano aye ebi so asema na wo sere wo ba kwa akota ne nche na wo su an wo dwuma emoti nko mpa chan okay wo baba betra wo nche ne wo su an adwuma enti afutu a wo se de ma no so wo ba warefo ye de be ma no na mumienu mo jai ena wo twempra ena wo twempra no mu ade usu wo fie saje wa 17 years okay enti ye ne kofi ma ne kwadi nkomo no omumienu obi anya matured mekwatete esu mu no makwahwe oba na be ma we so se no obi yakọ ena mekwahwe me yire fro so no hwini o mo hwa wo no se eje wa so awade enti ma yeje wa ho ade ama beba won konkotra ne nchen wo edie no oba ware fo asade eje wa mi bisa edie no oba ware fo asade sister oba ware fo asade ne sai asade ne so we bu kunu na bu kunu mpa chan na udi na tamu twa na da pa no ena wo basa ye de biem sister wo basa ye de biem wo ba nu aduane na wasi nunyoma nyewo chere 21st clinic ayesiateka expert intime so wadawro mabomode a na wode woto asege rimrimrim fa wontini mu woji ho awnye ye 21st clinic ena wosa wode siateka ya bashani sesi a na jese bibia aye kama na efi wutrinwi so adikosi na ase mesa wada yade bia eno so ha obia no de wonya ye 21st clinic ya bashwa yade lab scan bi o massage yade to machine so na treat you 21st canteen so 7 am pepepe aduane ne bono wutumi za ye ready wo yade 21st clinic sanso ene bia aduane a wo bedi apomdi wo mu a eno so 21st clinic wonum canteen bomode na ko bibia ba ka mankran do market heavy do dan mu kuma se show overseas wota afa radio sunyane techima go so sahwe for 0540311311 0540311311 21st clinic no kwa wonum yesiatica expert ne mbom no charistic ventures awie wonum ene de Zahara enupa no wode aba ye wo Zahara mixture ne G capsules Zahara mixture
ene ne G capsules bomodia na epebi nom ebia wo yoba ensuogu white agia akosua kuma no aboso ama enkaba ho ama ewa tretre ama ensuo bi egugu basa wo kura wo ne be mada wo awutimi nsampa wo aba no kura no fadie bi ewotrim because ehwanye ayesa fro be ma ne tie mu ase chaw me so wunya za me chane ne G capsules sanso na be ma gonorrhea na ye wo syphilis na nya wo me so wunya za me chane ne G capsules no na bibia atumi akoyie ade amamo enu ti bomode na obeto za me sha na be ma so to za me sha munya amono mu na esiesie mu kama enam nsanya de na firi ho afi obesipi be mesita muhia na bibia aye kama obefa za G capsules no mienu na wafa me sha no so wo fa 3 caps odi anum G capsules no ube unu se energy na chese yade ni na eko Zahara man capsules so be ma wo so anwode a wo de bo adwuma yi abonti de sika befie anwode a wo de bo adwuma e won paso e ma energy befie ni be ma no wutumi sampa wonwode ne no eko from de wohia eye Zahara man capsules no enu ntinu no bi udobena da obema no emu ayemre emani muso a sese na je ni mu Zahara man capsules be ma nonom na enye nimguase no efri wama mienu no pa mienu anwumre bra wo so wadidi awie hidi eba mesha ne de eyenu ni nyina mu abusua pani malaria ebeko fever diabetes na balance blood pressure no so wo say wo blood bibia kama abalance ni nyina kama na chese moja no adwuma perfectly na ubenya bi wo cash drugstore lane herba pharmacy chemical shop yemo enu ti bomode na frɛ Charistic Ventures se wo pe Zahara enupane biato wo 0246 34 8334 0246 34 8334 and 0248 56 9335 0246 0248 569335 0248 569335 na wanya Zahara enupane bi na 3p garlic mixture eno 100% garlic extract natural plant juice eka ho na enei yese nonom na ensisi ni pedua no enye yare wa bia free ho stroke stress na waya kase dodo enna ne srade no wonsa wona ye tititi high blood pressure high sugar level ni nyina ebe free ho ente hyewa beko na chese 3p garlic mixture ento baako se wonom baako wia obepen kwoto du nanom ede aka ho daniel ba mr bakwale na ke ba apidank angelos obenya 3p garlic mixture edrum sending what dance no biato for 0248 928824 0248 928824 and 0201 000021 AYTIME na just a time no time herbal center na time herbal mixture malaria beko wonum wato ena wuntumi eni dia eno so obetumi adidi wona me ya beko na kenje ba capsules no a beast immune system no na afei so eyi nam nsan ya de afri ho mom ebijana house atonsum na akwa junction kwale na ke ba dani ba Mr PF ya me all those chemists apidan chemical ba shop biamu ubenya bi 0244 417669 0244 417669 na zesa wonso wanya bi eye ba achafo baba no pe banka se onompe ene won kase mu chesa yarse nyina beko enompe betroatro ankasa betroatro spinal cord na eyaw ni nyina firi ho ni atumi atete ne kama wonsa wona ye tititi be firi ho ukotodwe kura no eye firi ho su na won no awewe mesa wonya achafo ba se obebo wotiti bi enye skakase bia o stroke gonorrhea edam efam ya de stomach ulcer why mre wompem ba center achafo ba hamakasa wote ya dressikro male female word ho ya behwe wo automatic machines and ya de say ya de wa achafo ba kuma se atoso agogo hospital nchen tema community 16 la shibi ya ben Bowers Club fre 0244 083482 0244 083482 and 0272 5012 0272 500012 yetwe wamba yeba second story ye de etwaso Misamwa na say Jagre clinic amafo abo abaso wa wo ho no e ho nya agro odi akasa ye yanko
mpacho me watch de me nem na nam nete me na nam nete te me na nam so go fa me frame am na mo 2 years nti na me nim ma me kranti na me te me na na nchan ko school ana school ni mu me ka che me na se me nim ade nti me nko school ni biom nti me na nam so agitu mu se yo me nko school ni biom dia ene ade ade na mpenam se me pa adwuma sua na mo se di adwuma na mo se me pa ade pam ana mo se o mate o mbedi pa eden ede ma ko to adwuma ni mu o mo de me ko to adwuma ni mu na adwuma sua ni mu no na emu odin pa efi o ho kire ho nti scam be ko adwuma to ebi kwa na ho odin nti bo bi na se me friend ko fi ma o manso o mo dan o manso achede omutu rooms e wo ye ne baby ene ye wona nti me ne boy ne netia na nyinsen baaye nyinsen baaye ni mu na me na nam de koto ono papa enim e na omugitum boy ne gitum se ye wono a okay ba cho se ye wono a na ye wono mu no edi be 3 months ni mu na me ne sister kwa sorry e dan na me ne de ba na obesesa mu ne manyina e de ko ma me kro ma nson kanan nti me na ka che efe ma me ne ka che ni se de ne ba na ye nie nti o mo be pe ho asem nka ma me ne kan ye o ma me ne se o kan se me de wa kan bia che boy ni bia boy ni ntie nti edidi ma me sewa mo na ahwe me saa ene me na mo hwe me saa ma me woye no minya be 6 months no mo ba ho ebe pa che o se Akoma FM pa che boy na no me woye no ne maame e mo ba ho be pa che o ese de o ye no na wan hwe me woye wan hwe me nyina o be pa che o nti me na na mo so je so mo do mo mpema nso sembia so be pa che o de no mate nti okoye ombe sheda se omba beto akra ni din nti edandru ombe beto akra ni din edin to no omutu ndin we kire de akra ne to no no omokoye no nso sa akra no wonhwe no na aba behwe mi mpo nti akra ni nya be 1 year na me call omukro me call no ne oba foforo sheda mu ho oba ne nyem ana me ka che o ma me say de boy nti de o ye no ma me say on de watu no fu bia wanya de won fa enso ga ne wo ye de wo hwe ga no abra won hwe me ne akra no nti misua adwuma wa achede Akoma FM misua adwuma nti de bi na me dware na me nya akona me peke na me hu ni pa akona obo ni din na o se ama ana me simpa che won o se yima sister ana msi yima sister me hu na kasa ana o se me ne won komo ana msi ade nkomo ana o se nkomo kro no ontumi nka ne phone so gisa me ba mu kro man so nkenan ana mkoka che me nana e se de sister na ka che me ni eye wakuma me pa chan ana mkoka che me nana na na se yo me ya de mi nkoti asem kro me kwa no se se e woni yima kofi ma wale na ayeden na msi sister se me wo ya wa ayeden wa nhwe me na wa bebe hwa akro no kwantimi de metimba bia misua adwuma memfa obi ahu biem de do ne na won won hwe wono ti ni sister ka che me say yiman de abetu nanim se de osanso be pa che obiem a chope to so bi no e se de oya no anya de na mesimi de mini asem bia ka me na na mo na hwe Akoma FM to mo mbra me na nanim nti o mo baaye ana mo ono papa no mbe pa che no ombe pa che no mo hwe 1 week time se ombe ba omba betu nsa na me na na seyo omba betu di nsa omba betu mi 3 nsa na mo de meko ana me na na seyo nti ombe edu 1 week time no mo bai e betu nsa no ombe tu nsa we o mo so mo de meko na me na se nya sa na ye no na nti omo betu 3 nsa ye ho ade kakra mebu a mpa choda mo anya me ho ade mo betu nsa no nko 3 nsa nko mpa cha mpa cha nti o ka so de meko na me na se daabi na obetu nsa ne ya ade ontumi ni wachi no nkom se chinchina o modem beko ena me na tia se no modem ko e jo modem ko da na me pa chan nti o modem ko e no ena boy ne ka chem se madwuma Akoma FM waso manson knan ho nti mi ko kan che me madam se o mam no fe se me mfa nko mi ko kan che madam se Akoma FM nti adwuma no me megusa de obegye mi fili o nti megusa de obegye e madam de wanye hye nyam ni kwen wanye hye okay afuto no otumi se me kwa menye me hu nsua adwuma no ne me daache na me tie madam ase nti me kwa adwuma no machine so am de sua adwuma wa atwede won na ye obi dia na me na kwagye maame
nti me di machine ko si ifiro npa ko nso be fa ni machine nti me ko kro ni so ana boy ne sansu di be me ko ye di be 1 month ana boy ne ka che me say adwuma na nka me ba be suan man so nkna ho no me san emmo hwa emmoa nti minyai okay minyai ehwo adwuma na msanso nkoto aso atwede ho a ne woni wo na tema so atwede ho ehwo na wusu adwuma ena omu betu utri nsan boy ne ka se gya man so atwede adwuma na wusu wo ho no ne besua no wo henefa man so nkna ba bi ono ba ma ne tie na se wo kotena wo Akoma FM na wo su adwuma okay nti boy ne ka che me say won hu se ho adwuma na me babesua no emmoa nti mi san so nkwa atwede ho nkonko sua adwuma no sa kwatra wona na ho ko adwuma ana me say wonum se emmoa nka ma metina mba bisua madwuma se machine wa na be fa ni machine madam ne nso me ko mo be san so agimi sika foforo nti se opa onu ankasa yedai enkokuro ne so no nko kan kire me madam no na se obeto me machine ama me dia ene emeko boy ne so ka che o ma me se ai se bosia kula obekọ akobo edima kwa akotu adwuma no ma me se da saade na woyen de wonde wonye dai won pene so nti ma me ne de me kotu ma me ne ka che boy nse sika ene si wonya mfa me kotu adwuma ni ma onu ankasa de mbekọ akotu na boy na ma me chop mo de akwadwuma boy ni se da twenchina adwuma na na o ma me nsua no wo ho o si adwuma na nto ma me ye de me kotu adwuma ni mu na boy ni ma me chop mo ni ede ko adwuma okay satam na mene no so na neti dan me dan ba se wa ware no wa ba ware wo busua ho eno ode akoni kurom nti ono neti dan ba ko sa wafo mpa chan nti debi no mo boss wo omukulom ho omo body aso ase omo bodan so me pa cho da no mo ye dan ase girls bi ba kuro ni so omo se omo ba besa nti na mo de system mo boss wo kuro ni so yo ana boy ni fedwuma ba nso wo twimoto nti o fedwuma ba e na ojawe na o hye tara me si yima wo ko ba bi o mo boss na na meko o si da bi memfa me nko ho menya ho na meko adodo nim ba bi ayi wonim ho ana ana me si yo nko ho a kwai nti ni sister na o kan ma umbetu mitri nsan e ka si wo ko ana mene ne ko ko ba bia ye boss wo Akoma FM na ko fodi asabu omumu dwadwadwa ba chan nti mene ni sister ne ko ye ko mi hu se ko free ma no ene mi kunu no exactly ene na downfo ene girls bi gina ho afa de me san so hu se boy no Daiwood ointment and afa Daiwood aba mesonei ena ye de aba ne konkron ena ye de enam nti Daiwood 360 no bomode na so ne so sisi na ye ya awututu wo ba wutu nsanam nsan ya de haw ana be ma also enam nsan ya de haw wonya Daiwood 360 wo bi atumi num bi enu nti mu wie sa no a na ma fa Daiwood ointment na ointment no so wonam bi ye ya wutumi de twitwi ena no kran so enkonkwa danje no ebia oba wo pese wo ba no mu ye kama wutumi ade asa wo fa Daiwood ointment na de atwa bema so de fa wa no de atwa na je se won so esiesie wo ba na esiesie wo bema na bibia ye kama Daiwood eba mesha ne de ene malaria ana wonuma to wontumi ne de bomode na wo so eno numbi she ne so mame se Daiwood 360 capsules ene Daiwood eba mesha ne de wo pemfo wo ma bofra no fro ni mu hwedu biensa wontumi enu bi haba ene pharmacy shop over the counter wo benya enro yi bi na mum no bomode na fra Daiwood eba hospital e wo 0244 886437 0244 886437 and 0201 681717 0201 681717 Sessionina Drono Enua and Daiwood 360 capsules Daiwood ointment and a face so Daiwood herbal Mr. Nana mamemu akwaba ma komo jeso yesha yemia ejewa eni ni kuru kofi mano ma ko so waka ma na ye de ene de ni kunu so opportunity what jinsa de ni kuru ya semo ma ko nkura mi ye no mu tua no fo ano 17 18 mo nko ware wo mo nko ware hwele ye keka we bi say say ye ware say hwa asema wo ka wonim she ni na na ni ene ko ware na na wo how pao na ade na wo yese yi wo ya mi aja to say grandma for mo tete nkola na ma mo asai enu ya ni ntu ana
eso so mo mai mo no atete wo mo e mo ba wo ma iti ye dan na mo betete bia yes wo mo nseye akora na kofa yi nseye na ba wo de aba wie e bi de obi anka se won koyimu na wo kina bi asem grandma wa benya asem wo ho na mom wa ya de wo de na to adwumam ne maame mo aba akora no ye betuni sa dabi grandma no wa ka che no me mama je wa de onya nware ye won so aware good o si adwuma mpo o si adwuma me de na koto adwumam enti me pa cho de wo betumi ya abo me an se mo fa akora ni sika mra me na mo ba no mo ma ne ntira ne baabi na me mama no me de na to adwumam enti won so adwuma grandma de esesa wo ye no wodi a sa agensa no apia wona na wonim akwanya ye faso ne be matena akwanya ye faso ekoko be ma akwanya ye kaso ye faso kasa akwanya kasa kwa wonim kasa enti ye dan ye pia na ti kwasa ko na ko ware akwanya wo twa no fo ano ye de ka chense ko ware awo pia na ti kwasa on ko ware enti the former boyfriend kwa wonyae no wonim sese oba kura obetumi akọ former boyfriend woni na koda onim say ye be ma ehini ni say ye fa form ni yakogina ho to say na mesoso so odi koyi na hi eno na kire say ma no yin say we wo bi ameso mi wo bi because woni evuradi yesu okoware oni be matedan ba kum kofa form na sa na was be mani so nya ho aka akire no semeno na mempawu me ma memmo na kan se me na metu watiri nsa na me fa metena ha etu wo bekọ akọ efi se wo mu ni mu eti we ya nya aware yesre ma me no o mu ma ne ba no kusu adwuma se ye ni ma me fo no be kasa grandma o ma ne ba no nsu adwuma na ma me no so grandma free Roba akra ni maame na akasa. Na me maame nsusu woni nam he. Wo se wo hu ya na ode ne bra ne 2 years na de bra ne grandma. Maame fu bi so nche ya hu yo. Oji bu mo no. Se wo nche akra yeti ko. Enti akra woni nam de wo pe bia. Eni wo ye de wo pe ne ye bobo ne sa. Se wonim se won koda ha no mani aye ne tetentete. Oh, it is a say the yabesre. Sa maame na gina to mu a onhwe na ye nhwe kwan a ye befa so ye de wo mienu nyina befa so na ya tete wo mu ye no mu tua no fo ano na ye tete wo mu ye emidasre na kan Leicester Enterprise on original wallpapers na make for the wall designs ne colors na ejinejinem na ye de abrochima mutu ene ye de wallpapers nyina e de fa Leicester Enterprise wallpapers ne de onua eye original ene ye fe akasa wo tonso a ezo tapetampia afebo net de tie brenya na ebe wo salon ho wo barbering shop ho wo ebe bia wo pomade eno mesrawo wo yan Alaska Enterprise original wallpapers na dia fenfa mo na wan ye fe no otumi anya dwuma Alaska e wo Kumase adum Mrs. Anoche Plaza wo Ben Prudential Plaza wholesale retail ya de bema e bia wo tu mako ni nyina de bema wo de fe 055 4114878 055 4114878 and 0268 419596 0268419596 Alaska Enterprise or say home of quality wallpaper. Mwakwaba. Mejo suma. Ma hoya. Da mi ase. Me Bible center ma Akoma FM. Akolai yon nena na hura mani na mema ma unze mema ebra pa o no Batman the picture no dey fan to so agba ketwa bi o kete o na age we idea pan we fa ba said ye wo mema kora ba mema ne be oba kasa said ye mema ba ko homa wo ye no wo fie we akora ketwa we ma kani na mpani ko simple na siwa no ni ase no nya me bo ya se no nya akraketwa na pani wa ko jere se me wa na wa hwe na ebedu ase na de se me duaba ama no ko ya kasa tia mama na se no afu na se no nya aferi ana 8 for na ebe preso mo ware ana 8 for we kotoko fo mama ye ntufu so akwani o start ya na me se akwa rotimi so sa cause not dream man kwasa kwa nyini ma awari na do an kasa institution on it no awari da no et se paye so wo mu a ma bibia bi wo mbi na already we sikese ya wo ni se wo kunkumo mo but nan se bi no mo de bobra
oh woni obe mate was why madam na event me ex boyfriend na me so me ne bon komo na me di yi na ma we la pa wade no o be busa na say awore na say na say o say oba no aduan na ma na die na obesini ni oma hwe na said no sir asedi o mama na say na wale tan kan say mudan say say na won kan wo ye say I ba war fa say so bebu ni ko be me so so twa na da pa wa wonten emiti enu ni mo aduane no ya na wo ko kai ma na wo ne ho dis ya akoko na nkwa ma wo nkwa de ma no ko idea yo mo abankwa am I live film mo enkati nkonto ma je betimi nkwa na abeka ani na bisha for church ma ya no mu ni pa ba wiase a o mo fo ni pa se de a ma me kan de biase ni pa ya japade o na yem ya news editor Evans no ka wose ono de wa wo manko a na yesa ko wasa wo ba ono de obe invest wo ko la nu na wo be wa no obe charge wan sa afa wo na won tena si o ba se no ka se bi nyansa wo obo ho ka na ba ye lawyer obo so ye o ma na ba ye doctor no ne bo ye den atitili ye na wo ba obo awara na odi me ka ba ba fi se wa atitili ye o nya politics wo ni ma sa ni nipa kan la koko na ke university say koko nyina na ase na ye mana mama say we kwa ware a menye shock kwa say mama afa when ye ba bebe antuma ko banya bio chasa obe oko chada pa oko bobra bone ma ya bia ma no entu to abata ma me kurase mu atutu ye na o ti na obu mama e ma obu nfu ntati odi ma oba no na do kwa ware ase akoyin se ma o mama si basa me me boy jans we ni nya si basa boy me ni na ja o who left from the right no o who left from the right no na me kwa no what 3 times minini jaya da wo ba Jesus Christ just imagine Jesus Christ ja ma me wie no boy no so mama boy no o mama ensema wo kan na sabi nyansa bia so wo ye ba ma wo so si aware kwa so ni obi na me so for so sabi na wo ko fana sa aware bebu sa wa se me de na nka me mpe no na ne ma me na ka se me fa na me de me fa me tia me na wo jimi obi for so aware ye ko ma fe bo emfisia aduonu ye tie na wo ko obi nka nka se ko fa so wa ko fa o su na nyansa o ma me pe no o ba ye responsibility se o re ba no no office o na se na na ne ko mama ye separate o mo wo ntimo bra ma ne ya mama chuo mo nya ndro mo nya machuo wo mu nya ndro ho be ma kwa nyina se man ko betima tete ba na be ye pe ma be ma na jimi oba na jimi ya moayen mama ye moayen nti ye mo separate ne ma oba no ko su eduane ye ntete o mu yie na fe ye form ma wade na emwa me na se Pastor Julius me da se Clear Sub Solutions Limited and was so person utu kwan na uko Europe uko akwasuande ana bomodia ebia no wanya school mu kra kwan ebia no wanya adwuma mu kwan na so ene wan na do beko ebia wo so wo san nwuma ebia wunya broche adwuma yibia enka obekọ akwaya benya ubeye na so wan na do bekro obi a wakaso bekro bia dadao ene yaje usika ene yafa wankro wunya Sub Solutions Limited bomodia tutumiri kama na ma otone bra yakache na yentumi mo yebema wani so ade hunu no ana wodaye no abem pepepe ede amao ye recruit emabunu ene mpanifo ne de wo makwa abrochire ne Akoma wo mo adwuma aye eye Europe wo so pese okosko ho a ye Sub Solutions Limited ye ne sa pepepe ede mao ye wo recruitment license labor department ene de ama wo enu nti ye dwumadie na ye die no aban ne sa hyase Sub Solutions Limited entumi emu faso da biara da esa se bu faso a wo de kwa aban mu aye ho ebe kire ye sesei enwuma mu kwan ba sa 300 job vacancies and ewo Romania, that's Republic, and Ukraine, Mr. Wada, Bomodia na so benya adwuma ne bi eye ebia wo ye steel benders steel bender ana wo utumi to pa no wo ye baker wo ye carpenter wo ye mason wo so foreman wo ye restaurant worker, graphic designer, wo ye IT professional wo kra wo de wo ni san nwuma emane hawo Sub Solutions Limited yababo am wako na wo so wako akoye adwuma wo san nwumo wo ni san nwumo wo de abrabe ho ye yabema wo akoye adwuma na akwanya so ababeda nursing training ewo Europe tutumirika mana moto Sub Solutions Limited sisia na yemfa wo nko koye adwuma na fesika ebrefie fa ye no 0507 835 0507 835-685 Sub Solutions the number no fa na ni nkomo na social media so wo betumi afole ye ewo
Self Solutions ewo Instagram and Facebook na Jagris Fertility and Natural Health Clinic Jagris Pastor Julius onu nyina wo bi edi ho dance esa se ebra no wo fa wo LPM mai emeto akoma mu nsem dwumadie so no na wo bi edi won ho dance acha ya dada se woni ni kuna wade wonu nyama na so mo ko Jagris Fertility and Natural Health Clinic no ene eba esu ewo mu fie enu ti sa dance e ba sei na wudi wo ho dance a esa wo stretchire ena wo fari akire eye Jagris Fertility and Natural Health Clinic bra woni wo kuna wade enfie du enfie num enfie duonu awa echese awo no abomo me pacho mu tutum nika mo fuma ni nche Jagris Fertility and Natural Health Clinic mo ba wo entafo ahinasa mo betimi kura wo abomu num ensia na akoye nhira ade amabusia no momra Jagris Fertility na yentumi mo pelvic inflammatory diseases and ebia ovarian cyst no ye wo mumienu polycyst and diamond cyst in yaka ho fibroid ebetumi esiwa and Natural Health Clinic na hwe se wonwo ema watafo animu a na Jagris ye adwuma fedadwa ada kwesi fiada anopa no nwotwe ade kwesi anwumre nonum 8 am to 5 pm na ya doctor for ya pom de adwuma yefo wono wo Jagris memene da wo don't ye adwuma 8 am to 2 pm enu ti pomodia na bra Jagris Fertility and Natural Health Clinic ye wo kuma se kronom abohia yene adonko factory ena edi enhwenemo enkran ye wo adenta SDA sanso ena takraze ye wo banchi ase sawmill Mensa Street ube huno Jagris Fertility and Natural Health Clinic tutumika manamo to brane bejoba for 0543 009445 0543 009445 and 0243 404083 0243 404083 na woni Jagris Fertility and Natural Health Clinic enkasa ema wo bi na down emu obi emu abem bra ni yakasa yebemu awo no nokwasem yebemu awo enunti Jagris a home of babies yamra ye second story na so ye nua baby ha ye ni komo amen klawa me wa ha mama mpacho me je so klawa bibi abakwa wie mama mpacho bibi ayi wujidi me pacho ayi wuduku ya wa boy bibi abakwa de pacho eboko na eboko sa enye boko sa enunti klawa fempo me metie fo ya hwefo ye nyina ye tie o me pacho yo wie de boko mama mpacho wie me wa ha me ni abrante bi na ho enipa nyina edi omudi nim no ye frɛ no Ken but ye frɛ no ne din pa de Solomon Owusu me ne na na wo ho me pacho te Breman West me pacho Ken eni edi nim no pa ba ne din de Solomon Owusu wa ye adwuma ben me pacho oton cars e wa hene fa me pacho me de minim ba bi oton de cars ba wa ka cho so oton cars okay ye kwai ti me pacho me ne wo ho menene o si ame no o de passem to mani me pene na me pacho ma me na me ni obi o hodada na me ni obi o hodada na me ka che se o ho na nipa no wo ye na nso so wo hye me wa ha da ma mo de mato adwuma da bia nso sa ma miska enti wo no wo ka se me ni nko jai no support ben me dwene ho man kan se nanim support ben na wo betimi e dia support me me dwene ho enti na akwa bi se mama ma bedo Solomon no but on manisika on support me bibia na kremoni na eye mame enti kremoni ni ye de ahia wo de to boss ne ya asem ne mako ye nwie na ebeto aso kira enti wo de ma to boss ne yi ne mako why empro ho kra enti na woni kremoni ni na wo ho ba no wo yire no mienu e na akohia ahwan to boss e na me hia Ken no timisi akino de passem to manim me so be ka chen se me ne obi oho nipa na bibia ama me enti you telling me se me nko jai di pakron me so menim de obeya ama me ti na mama aduna I confused nanka if I should see some small support be from Solomon na e bia nke ma me jai bakun because owoyere even na me suro enso so na me hu support bia from Solomon enti na ama me panic se me ne bakun nso nko jai wa ha dan kesi ama me ti mo de mato adwo ma to ma hia ama me da bia o sani miska asha me madam so ka ho asha me chiri ba Mr. Father ma mienu esa asha me bra me di na chi o ma na enti me pa cho na me hu support bia from Solomon but na kwesi mama me bedo no o bedo Solomon o bedo Solomon but sabre no na woni kramoni no ono so wa yi no mienu no wona ne wo ho ti woni Solomon wo ho no
na woni kremoni no so ho yo yankwa nti kremoni ni pon adwuma oba me ho to nwane breme na okọ nti emme kakra bi bai na mene kremoni ni hia ya che otu kwan kakra obae no na mene ni ye bibi a che fansa na be bosumi mensa betwam nti nyinsen bai na mene Solomon no na na enyem dan ya na kremoni na ha ma me no na Solomon no emma ho ne be bibi ono me beda na okọ oba ho timi ba ho anopa timi ba ho awia ono beda wo kremoni ni demo dan na kremoni ni ha ma me no Solomon no beda wo wo be fa wo dan ni oni mi baby bi ona okọ eto ono na Solomon na to dance na me ko ni fia sometimes me money kokọ say bia me ba so me ko ha koto no na bia de ebe no ni aye no ma ba fie no ba si me na ma me nyinsan yi ba ye no me bo Solomon na ma ne say nyinsan aba o na muaye ode ma me ane say me frɛ na me hia na me de tu nanim o ka kire me say o kwa akwa dwene ho oka chem so kwa kodwene ho ama me muaye bia ma me wa ma me muaye bia no emu ho ano oba me dem no nim say me maka chen say menyem no enye serious obeto maternity book na eda makonyem to o fine o hwem no say akosu ya wodi nka ka chem so oni obi wo na so Akoma FM wo hwe na say hu akra ne papa akona ko yigu ho na ka che ho pacho Solomon na ka che ho ko yi hu akra ne papa ko yigu me hwe na me hu akra ne papa me ko yigu na woni ne hwe na me nyammo ba ko ne so amane ba ko ya fansan pacho di okay all right na wunya mo kremoni na mane na me nyammo fi se na me nye no onyo no na me nye bi na bosumi miensa kra betwam na mama no so o nipa bi a akonyanse de ono asi ye no no oba ofere de oba wote ha na me ne ntami intervals no me ne ntamwa because tan ntam de mu twetwe ne kwa na osi akọ twon kaka na ko tan nchana de hu twetwe no na wo pesa agro koso a nye se bia me pesa agro koso ase won se me ni kwan se me ye action bia bi obetenke se bia me pese me show se bia ne ho afro menti no na oba me ncha me na metani ni di agro nti oya o se mabre nti oba kwa won nche no nti na kin ne twetwe ne ho na me se no wo twetwe ne ho de me so me ntimi nwa akora onye dey oni papa enti no mama na my confused yes still na kin no me bo mama ne na me bo kin na mane so na doctor me call doctor me ko twa scan no dey me call hospital me ko twa scan no na 5 weeks in a day that's 1 month 1 week in a day enti me bae no sada na nwume na me frɛ ken me 5 months 5 weeks in a day enti bo so me na wo twene da ba ko enti me bae no na nwume na me frɛ ken na me bo na mane na me ka chen se me nyimo wo se me kwa ha kwa kodwuna afi de mama afi de free ho na me ne ntem no o ka so nyimo no se de o ka chen me so kwa kodwene ho wo kodwene ho me pa cha ahwe so no na nyimo ana o ba ji adaya ma ka chen se me ni obi ho no no en support me ninti no nipa ne en support me ntimi hu se me kwa ka che nipa ne se me ne Akoma FM enti o ka che me so kwa akwadwene ho o ka ne mtike na mhwini na mse wo so kwa akwadwene ho nyinsa ya ba wo so kwa akwadwene ho manka ne hwe o se minsi na menko na mekra na mesi na mekoye from that day onwards na me nti respond bi amfi no nti mama me ne chat no ene didi atem otoma me na me so mato ama no from me bitch me so you stupid ene didi atem akese de na atoto ama ye ho ono ka no block me na me so me block ono ka bitch na so akade yan me so stupid ono so atro bitch no so atro de yan me so stupid ayere nti bitch ne stupid awade yankwa nti wase wonya responsible o catch me kwana o catch him from day one na me catch him say menyem no o catch him say wonya responsible for the baby a chat ni mu de nsema na ewom de me phone na say esa ti enso mu ho nyina no na o saba na me beda yin say ne ba ya wo wonyim na so kwa akwadwere wo hye yin say ne ye ne de no wo sign wo beda na ba na beda from me first month to me 9 months na 10% square mama bi anko hospital da mama no beda no ne beda mama nyese ma misan so mama misan anko hospital da no e type bi a o ka asem che na won shut down fan serious asa o ye type na me wo ya na me hu sa suban ni woni mu o he ka che na mfo say even oba mebusuanfo ho e sinkonya kwa no ka che mpanyimfo ne say me ka chen say menyem no na onim say agona na meedi na Mr Father ebua the question say na onim say agona na wo di a owo ya from the first month to 9 months no na wo si nsuo na wonnom emfa wo akola na na e ke wo ho de ka se sisi amawa
untimi ntwia enti ne mama omo ka se onko na onko fa na busuafo mra na yenhwe ne entoto asem no mama Mr. Father no obi a won pema asem from day one on me mama ware ye ensem bi wo ho na me pese mebo so enti Akoma FM enko fa na busuafo mra ne yenka asem na asem na hwa hwa ye busuasem akwa ne nso wanyi ne yentu ne din afi na wo papa no wo hu sakra ne ye wo ba ba beje wo ba Dabi wunyi se ne de wanye wanje wo ya no obeje wo nya se aso an obeje akra ni nya 1 year 4 months 1 year 4 months ansa wo ba beje twemi wo ho agifo asam no emodu mene akremoni bi nete mene na twempran wo ayire no mienu but all shene pa na branche ni betwem ye bebisa no abranche a wo no hwe wo wanya wo hwe esi den wo no mbom na akobu do ma no na mbom nya kremoni no a wo han dan 72 million ama wo timu no enyi wo no mbom twan ye ba wa ye be ba be hu ni nyina mu oba pa memo ha na pom te sai na wie wo so ba ye je se wani mu na ye trum sa kwa fofo cho wi yi asa fofo cho trum ya ma so dia zam ma me we abusi characteristic enkomo na ye de nanso ye mfa pomuden emetwem kakra sanse enkomo na ye de sei na pomuden ni wa untimi ni nkomo yi ema ne nyeye na characteristic de ye babonte a ana ye ba mafidie so a na eye namu ya de ma ko so se do ni bi le sisi ho no kwasem ye Zahara mishani Zahara G no se ya na me babonte a me mpese meka ho asem bebre ekodwa so enso to dabi ese kura short bete fitch na ekodwa so abenya bi chese enuo no eye nuo bi a anu odene na se eye namu yade nko ana awe enya sam ketwa nti wondofo wutie mi a eno na sisi wono eni ya sisi wono anu odene ai hindi wom Zahara misha ewom ena fe Zahara G enso so ewom ena Zahara man capsules no on se ndie danso se mema no mo danso nti ala se ni na ba so man capsules re de ya any different eno no e move na esanya dwuma ye nti ena me ya ne sa na mema na nka so mo tiase na Zahara misha ni G capsules eno ne de ye mfa nso mfa nom ye kan mi ye no bom na ye nom nti ya no apagya ama chere Zahara misha no eno ni ye misha ni G capsules neni on the colors ne se eti ye de ni mienu ene bomu enom ye nom ba ko nya ba ko beti bi di so anom so anya adwuma ne tentem sane a wo pe no nanso se wo ka ne mienu bomu a eye nansa pe enam yade se tutu nkuro obu wo kra na che se na se no genital rashes ayen sam wadua eno na Maa Akos be ka sa oba tena se na asode ana atoafo ebasa obe ma ho nya nika ene kwa de esi bibia be ma bi ni atenka omo libido ateko no feelings Akoma FM na yesi nua bi nso ba ye wewie ma atenka na eno no nsa na mo yade o na ya na de yeni mi se enam yade no etimi mo atenka teko etu nya doi binom na sa enam yade na kandida na atenka no ebeba mo na eno ne ana no do na ye ntiase na obu ho a wo winia pattern kan so no wo wigu eye infections eso mesra wada oba de ho ho bring na treat infections unya wo de po akra na pedro ibinum wono no no e clear wase ho no e me ho no ye wesi clear mu cheso no mafibia e de efiri ho obu ho a wo se gise mahunsu manya wo de po ansa we habai eti wono no eye yase ho adwuma e do na no ose na me de numbers no e tu dwa wo ho no pese ofa no for doctor CCA 0246 348 334 0246 so what's mama 0246 348 334 and I say 0248
569 569 335 335 0248 0248 569 569 335 335 where doctor nkasa number to friend na wo benya no direct na yade tete wo no se mabọ wo yade bi so afre no obema nkyeremu bi a wo hia kwa befa so obeno no no dodo a wo se wo no mo bi wo kra na e wo so oto baako pe na onum wie ye no ano no obi so waje so oto mienu obi so waje so oto miensa nti number sam de to dwe wo frɛ doctor nkyeremu bi a wo hia bia wo de obema na ye no de to so mienu Zahara man no enu nie move ne penke no ne jai chese nyagoro na we no eye mema ni padua mu adwuma eya na mema ni bi adwe yo mo se ye nom de fama da bi we nya aphrodisiac eya habai enti wo nom no emwa hoode mapa adwuma bi a wo ye wo okro ye adwuma den me nua no mema bebre wo anya obi a ne te office ebi ye adwuma den no so da sika wo mu enti no eno no wo se wonya dro we bi na wo no nom emwa hoode mapa wo chika kese wotena ka mu che wo hia dro we bi Zahara man capsule so no eye sisie no mu adwuma entenase no wo nom na eye sisie no mu adwuma nti che se wo betena se da hwere be de o wo be so de agina na che se wo kura se watena se kura che eye dro we ya che se wo no obi na ye adwuma wo koba na koba die no emu harama no wonti ase ni secret eni Zahara man na ma ne de me bodro we so mu ni maduko eti ya na me mpesa me kasa no ebewa na eno na no pamienu anwumra so mienu na dro we no ba mpamu dia ene ejai enya mpamu aduro na so no sesiesie eyiyi mama ifesie no eyiyi yade ni firi ho enya samka ema wo yade ewa adwuma di sika be fie ana fe empaso adwuma ade ni je be fie no na ko nyame hira wa wie wakasa papa nyame nya okese dro nyina mwie ya wo dia na eye hindi herbal mixture no eno ye diabetes aduro eno na sichire yade ai sichire yade na no me chabere wa bibi no se aduro we no eno ne aduro benya hindi na ni o ai ni atwere gu se boyi hindi no so eso kama na gu ho wono no mu a ti we no mmerewafo no mse India Akoma FM no mse India fo aduro no eno ani the whole Ghana India fo aduro to diabetes ase we ya Zahara ya ne biamba characteristic fo ai ti aduro we wonya bi no mu a na dura etimi esichire yade de na chese malaria fever ne typhoid de nketwa eno ye ntatia case edure timi diabetes esichire yade esa diabetes etu blood pressure se ema o blood pressure na ye normal no na chese ba malaria ene typhoid dia etu da sese deku efi ni padue no ene nsuo no eto ne adechia ento no fe sa na pai ntontom no so pai ye no malaria fever na chese atiegu monten a wan hwe yi a wo benya bi so immune no nya strong nkwamwa no wonya de a ntontom no pai ye no malaria no obeti bi ehwia na wonya droi we bi na sidam a eba ne sa pa anopa so ya no obubi no anom we haban ubie so kra na haban no pampa etura wo no eno nko akra timi eboa yare na wo padua no emu eno nyina so ye immune booster senko a onu no bia yade nya de se obenya bi ewo ne padua no mu da me de numbers no ese tudwa for doctor we doctor number etu friend na obenya ne sesie na one no akasa eye 0246 348 334 0246 348 334 and a 0248 569 335 0248 569 335 Maa Akos wo friend doctor sesia na chese ye no so abuso ba bia enkraifo no woni a wo pedo do aton no monko kaishi drug lane dodo bia per 1000 bucks okra wo benya eye Zahara mission ne G capsules no Zahara man capsules hindi e ba mission no ho say no we nyina o kaishi drug lane dodo bia wo pe bia no wo benya bia to na fake kumasi anso so no okọ eye
kewa dodo bia wo pe bia no benya nanso so wo pe Akoma a kwancha drugstore kwa bowura wa Zahara yenuro no benya bia to wo de oka Zahara no na obebisa asede ne hawo wo kan ya wo no obehu yenuro ne mu de obeyi ama wo it is Zahara no so de ne kan ye de wafo nyina etimika nese Maa Akos mi de besia na se dasene ya san ehia yes afa your number into ja 0246 348 334 and afa 0248 569 335 Miniaba medase yakwa Charistic Ventures akache ekwaji Zahara enupa no bia miaba yensan entoa yene Clara enkoma twetwe no eso Clara debedia no Clara mama okay bra wani kakra mama bra aha enti wonyimu ni nyina no Ken wahwew me pacho debe wo ye osinya sayasa wabaji nyinse me pacho 1 year obaji akura no 1 year 4 months edi asem na moka kire no yankwe mama me pacho oba ese oba beje ne ba na kebe ho no obetua no mpanyifo ne ka kire ne se onko no nkofo na busuafo ma na de ake wo bia ne conclude okay se kebe wo ho a obetua ma ba ko na cause na ba ko no so atwintwan pa na Akoma FM enti ade a chie no na Mr. Father ne me mama ne conclusion I was not around omo ye conclusion omo se omo ka so omo se eke wo ho na I don't know se no omo nim se boy nam de na ba fie no woni bie so ye hia ni o se dan yo enti ade chi no omo fa phone Mr. Father no e ka che mama se nya ku e na se ka se eke wo ho a abrante na bo Clara ho a Solomon obetime twia ontime ntwia entine saade a ye frɛ na frɛ me mama no mfa ne phone emfrɛ Solomon no nka nche ne se akora ne nya ne ba fi no ko ne mini hwie bi mfi no ko monsi me nchen bi okay na mama so fa phone e frɛ no no kan ti wo kan no me mama amoma ne it was a recording and I heard it on phone me tene phone so ti na recording no say what dey our phone so na recording no was see Akoma FM yeah was see kamu sam na tell me recording ne se dey was say ki fineko ra no onya oba ti fineko Clara mensi ni nchen bi emfre ne phone so bi mu ma me yes I recording mu ni ba bia twem me pa so phone screen ni nye nti say wo ye ko wa ba bia ebetimi mistakenly ebetimi aka no na recording na say okay recording yeah kwai enti wo kan sa che boy na boy so bi say ma me na say ma okay debi amfa asem bia ama ena wo se debi amfa asem bia ma afi na Mr. Father ne so say di boy na temu akire odidi Solomon na temu akire asem na de ba kate ko no kate ko no ti ma me asem na anie enti a Solomon no ese afi kwa de akra ne nye ne ba se ogitum ne se akra ne ba kwa na obetima hwa akra ne na debi akata akra ne nye ne ba nti onko okay enti wo emma mienu ye ma Isa ni Solomon Isa ani Solomon wo mu mienu wan na akra ne ye ne dia pa twa de akra ne dia Solomon na ma me pa twa wani Isa no Isa no me ka che ne say me di kan bo Solomon na ma nefi so na ne dia na wanje no na bo so me bed o na o ma me muaye bia na kwakwa se dem sika na chat di atem ensu mu kwa na osa ba ne me beda ebunu no asaba no beda wo mebo wo bi abema waka che ne se wo ne nanyem wo so okwadwene ho aba ontumi nka nje osa akora no maji atum nyinsa ne yamedia wo ba na asa ne nada Clara mame adi na wo ne ho a ema wo bu do ade ma na sa cheme Clara me tio Akoma FM ame odo de wo msa ye ready na mi ankasa no medwene ho a ma anya de minim de ye me a ema me sa ne ne bibi na afa susu ni Isa kwa sa kwa na ye no wansimi nchen biem obo Isa ma ne asa de me bo na ma ne se menyem no manim ho manim di no wusu ne ti afa nche bia ase no ya yare osi ako me kofie am si adai asem na me kan nti ana osu nim se me woyere na sesi a o se ka che me se wa su nim se me no ye bibi no ache bosu me be de o de ho bosu me de o de o sen bosu me miensa
na etwem ono no onim na bosumi miensa etwem nti wo ka chem se menyem onyem no nim se me wo yewe wantwa manya ho ade ukọ wo sesi akra ne be hye geba nti be ya yi akra ne gu o se yi akra ne gu sana isaka kire wo ye hwa ye nua be ya ye ne de komo Clara ne wo efe ye pa Clara o se bono wa se wo no Clara ma me wu akwa aba wo wu akwa aba e di na ma wu ko ba ye sesi e kra no me say nyam se me ko hospital la my doctor hu yare because mama me wo me very recently enya ma akoso kakra isan beji na ni ma me na sika nsusu mfike ne ho ma no what I went through no ade na went through e kom ne ade na me yamu twa kuro me de kom da ma ade achi na akwa nso se etwe me enti die na wo went through wasre me ade na we went through because o ka asem o na ho kire o ho enti wo ye dan na ho kire o enti wo ye dan ma anye bibia de na so enti die enti na asese wo ko hospital na wo bomb pa ye se doctor anka se bia se de commerce ade even na kra no come de me se bia doctor anka se bia wanya yam kuro aha enti ama me suro because e kom pa de kom de e do pa afa mi gina kwan na se mi bua hwe kwa me nim se obi nsu so me mu oh sa ho like seriously e kom tu mi da ada ye hwe ye nua ba Clara ye beba Clara me ba asem we ye beto asenya ne ne be wie nkomo we ye hwe nua ba Clara foni ne de atoso no hwe ye nua no wote hwe abaya na wote ya no ne hwe foni no wo be wu difference Clara wanya fie sai I'm patch almost 24 years Clara foni ne da so no ne ho afa yie but say no se wo hwe no na hwe foni ya waba brewa ne sa wo hwe foni anya sai mama patch sa picture we ya dia to screen so no wo hwe anya sai fancy says 1 year betwem sa 1 year mo no na wo ni isa wo ho me patch no ni isa twempra no kan da bi na wo nya ni isa twempra me free say me ka chen say menyem no ebesi me wo ye me wo akwa no nya 3 months ansa na lockdown ansa na wo ba me nchen if so nim sa akwa no nya ne dia was okache mama playing sister akwa no nya me ba na na nkasa nim sa akwa no nya me ba ade na nim sa akwa no nya me ba na de ko kache nsa wonya Akoma FM ma me mpa cho me na mo yare obi o me ho na didi mi mu ache ana chinchina na mpese me wo enti Solomon nanje na mintimi enkonko yingu enso so kwa no ba ko ne mama isa no mama ska se me fa nkonko yingu ma me ji hu ska ma nkwanko to adwo me dwene ho a ebia me wo yare na na e wo me ho no ebia be ko yare no mama na no ode na kem kwa no obi asi ade yare na sent wo me ho ma himfie ho no sent wo wa himfie mentiment siesi ho no ye because Mr. Father na tete na ode me commitment man to no mo nchen enti me kwatena ha ade cham da contain them ade cham da one completed building mo at the age of na me sha fancy free or worry man fancy a free 11 years na ebesi mi wie SHS ni na no ne mo den na bia na me da kwa no even Mr. na o ma me wai mpacho no oti anu manyefie na enyo no ma me na netie me pacho se de na ne kunu pese o ye meninti no na ne kunu pe mani ma he ofie na kunu ni yo den no atete o pachai no atete o pa pachai watete o pa watete na mi sha na mo p3 watete o pa eti fomuti atete na ye mbase be kan sambat ye kase be me bi tete wo bia sister father bi tete wo bia ye bo na so pa fa me wo so no atete wo pa me bo a me pachai mama no mo mama ya mane se sister father tete eno o se de na mane na se ma ka che se ma me kan me bo bia mane na se na wa we egu me wo nyakopon bebi sa me enti ama me instrument man kan che bia bas continuous na papa de na o pese o ya na o ye enti ekoto aso empanyifo anim ekoto aso empanyifo mo ka che me se se me pese me tina me ma me nchen dia me papa na che o se me de ntra to ne so na me tina me ma me nchen even that day Sunday now mo kan sa asem no ka say no me dey asem about too many ma mo hwe na mo ntimi nka asem na mo ma me nko ba say obi pese o say me life there o pe me nko fa ma me enti no me tin patcho nti ho na me ma me ka say pa Steph Fanat ka say we twan tro weakness ba ko ne me ma me na ne pie no mo se ma me nye tintin na mpanyifo nim ne wo no enti me papa na cho na say me dwene ho ase da asem ne me dia ma force no dia to ne so enti na me so me hwe be bia enhwe e say me firi ma me cha hwanche na me kwatena kofo nche ntana do say me so ma saba benya yawe me so kwada asa na me fa be mada na me fa be mada ene na eru adem ho na me pa acho me
me pacho if mama that day Sunday na me pacho no wi na me pie me ba fie kra ja me si kwan so ja ma me ne papa no me bedu fe na papa no o mama asumbo papa adaya me mama sorry chinchina sorry by force ko sorry by force me kwa sorry by force na na won kwa sorry se won so na mko se de no si ya me ntina asori me no na ekwa asori ba ko dia wo di bra wo asori nim no me kwa asori nim a me nya ni je bia mfrim okay me se asem we se de tie bia no ye nwie na achina ye beto asem ewo mu no ochina ene ye to aso enti ye se that time we say ne ma mo no na ensem ewo mu no we kwa de ye mu nketwa eye ke for travel and tour recruitment agency eye say my working permit visa Spain UK France Russia Holland Dubai Denmark Italy Belgium Turkey ho ene ye de wo akro no nti bomodia ke for su amanse agya to mu wo mu de anim so wo mu di ni petru kwan apaye do betu kwan ne de utu kwan etinyi die bia ni mu ye ntwantro yesi ade yo ya do utu kwan na anye ya usika ne ya kai dia ma o esa se ke for su no akasa wo ni bibidi eno to wanyu usika ni wo do utu kwan ne no de utu kwan eno ti de ma free working visa free plane ticket free accommodation no na bibia aye kama eno ti bra ne be wo yai wakontu ho nsam ni no solution ke for su ya wo kuma se me na high tension wo de fa 0241 169774 0241 169774 and 0278 902965 0278902965 na just say eno ano no careful so do to kwan wie your grow fine about tonic mo jadro papa won ma tuntumi ni di won nine won sa ayetititi woda just say bibia entumi enkoye fama tumi sampa woni padua no any emergency mo any emergency pe bomodia na to grow fine mo jadro ni bi nunu bi na abehunu sade esi atie na ye ka mo jadro bi edidi mo jadro bi achi ye de digital bank neke edi koko na aye grow fine mo jadro enu ti misiaba kwalena keba astam room smart eba oboase Fred Meseba pedan pure leaf chemical ene eba shobiemo wo benya grow fine mo jadro no bi na wo de bomodia na fra Dr. Grow fine wo 0244 596532 0244 596532 na just say grow fine mo jadro no ano no eye amen ampa o say amen fever max channel so emame malaria be kwa ohunam ya wanu mu ato awuntumi enidie was sorry wa ho aden so eye wuti ene pai wo anasa eye migraine wunya amen fever mix bomodia na sene so chemical ene eba shop bia mu benya bi na wato no anonom na mom no yade bi ana se ha wo neya ye hunu anu adura bomodia na ko Amen Scientific Hospital kageti ayene so ene de hwan mu ni wade hye market ni atwemata chiman ye no wonu mbo fipam na ye do to ema reso a afidie no be diagnose e de akire edwo ni padua ni na akire adura ye fama wonom na chasa yade ni nyina ekọ for 0277 00 1234 0277 1234 na 0202488588 0202488588 na just say Amen Fever Mix Amen Scientific Hospital call na cafe bia beje adwana cafe chire mu yie pa ema me cafe talala me se cafe die eye mema ne emane cafe mema ne so cafe ma no emema imuntie bema ewo ho na eho nya akono ebi wo ha eye prekesam wo de yesu a enye yie eya ne pepoki na wo fe enso we eho nye wo be de aye poki me se we dry ye cafe wo sere so wo se wa onimia wa makara wasre sa na ode ye clear sa na re ye wo no cafe ebebo opa ebema obema na gina so yie na abo adwuma na ho aye akono kama ema no anda kanu ho enye waye kase enye ne hu se enye wo sori ya na chese ne ma age enye mesiro sisi anda kanu no ne faji ade enu ani we do ye kafefe eye kafefe talala dani ba kole na se ne sabi da kinso kankran smada bo ase se wa e ba man ponjo das mas kono wusko bi won koko eye fe Harriet e was 0207 183 819 and 0243 10 59 04 eye dani e ben trading center Fredro dani e
ba me share kan fede ma malaria fever typhoid jaundice wona me ya ho na mre me so wa poso no wa poso ju wenye wadro no dan ni to na ba me sade o ene wonu mu atuntu ni di wa ya sere ye ya ko fichira wote ya o wodi ye dan to na ba me sa me se wada se no me sa dro we ma me na dani Herbal Trading Center for dro de eyeje na yejeje dani natural backup se so eyi sisi yade free ho na be ma so eboa ma me ma yomu no esipi na fesita bibia mu enema ya kama dani e ba ointment fa twitwi wa poso babia wonum dua ujonku babia fatwi wo beto dani prosta all capsules de eye prostate anase wodwo so do ya sisi wodi eye dani prosta all capsules wo perform abofanu foni mu fie nkruntumi numbi dani Herbal Trading Center ye wokumase Ashton room ye ne dani farmer na ehwenimo for 027 33 92 877 that's a one by one sa aka enro papa yibi na mom no eye energy catering service ye ni ese bomodi ana bra he wo ye wedding wo ye party wo ye adore wo ye yie bra na ye no and your fried rice na grilled chicken jollof rice ni bankuri tilapia fufu ni abunabunu line soup aponche enkrakra de wo wi na chese na nsana ne papa inda soje wonsa apapon pai wona ye be ye dia ma wo energy catering services mesa wada emfa waduane no emfa ba bia bra ne ye nyama ne no aduane na sa awowo no wonu dia wo bo wonu mutontonu obisa sa na wa ye dia wan na ye aduane ma wo wade wadori wapontue wan na ye aduane no ede ma wo no akasa eye energy catering service ye di wonu maduane da enu ti ye nim se de esitie bomode ne be hu ye wa breman ye benben mu Chrono main station wa macro traffic light no one year so am macro so you go filling station and edition mo for energy catering services and was 0243 36 79 93 0243 36 79 93 and Glozal recruitment agency Glozal say and adwuma bi apem wakata ye pe bus drivers we ye adwuma wakata bosume 3500 Ghana cedis did ye a free no period numere baby I will be there free and na fe so we yare I receive yesika and so free Glozal ye wo ayenema kokoben 18 mu junction for you was 0552 83 81 0552 83 81 so you do to kwakata bus drivers one first our last senior effort not just with them a mental prostrate foundation clinic I feel natural health center ye and ya ba ne se o oba ye ba be se mu akoso ekumenum no emu e wa te gata no wa ye clean e wa che na bibia ye kama e de ma enu ti e na I feel natural health center ye ba ye no ye de femike aba se emeyi white enfri akoso ekumenum emeyi enkaboni bia enfri akoso ekumenum every ho eno ye femike no bomodi ayanom na wen ya de hohoro akoso ekumenum na kotobi na probio 3 eno de ma ne mema wo bia to me enum bi ma ne yeye esiesie be ma na esiesie wo ba probio 3 treat sexual infections bia sanso na novel the power capsules and ye kokwadro wo apomudi mu hawa kwa trial center na yen tufo yen child yo beye ye wa inside estate ye bengu shepherd junior high school inside estate ho and I feel natural center ye wa fe no e was 0555 90 89 and 0245 11 91 men so possible eye mafie ho na enije nyina ewo enu ti bomode anefo ni e kire yakache Roman father edro no enie eye agime heba mesha ebejo e de efi wo yaw bia wa aposo no tutu wo 9 wo say tititi wo no mpem yo ya eye fatigue ana wuti fane dwawo wuti na dwawo ana wo ko ficha wote ya fichi konsi so stroke spinal cord no ana so ayase na eya na ehhehye wo mesra wada eye ageme heba mesha Roman father edroni ni ageme bomodi ana ekoto na beto na wo benya bi wa heba na pharmacy 0243 11 59 0243 11 59 48 eye each child about center na one man dey
best man capsules aba best man de esiesie mema eye mema duro ma bema gina so e ma bema boy adwuma no body oni ho de eti best man de eye good better best eye good better best me so bema we ya best man capsules purely e ba capsules we sisi wa ye mre e wompem me so wada eye best man capsules e mema no bi de ho dance here eyi prostate cancer free bema cancer free sabi hwe gonorrhea and syphilis ni nyina ebe kwa na eye each other about center for best man capsules amendment to so na wo from amendment so ento efa nkoma wo no kunu no mu a wo susu se wo ho ade ni aba from dan e ba me kwale na ka ba misty na each other about center so Hazard Street e wona wo no wo 0208 0244 96 fly away travel consults fly away yede wo to kwan eye fly ni yede watra lupe bon frama no na enamsoro na tese yede wo fly enu ti bomabia na brakata Dubai Israel Korea yede wo ko Germany Spain Holland US Canada Ireland Brazil Turkey and afa Mexico e won so yede wo ebeko na woni fly away travel consult was say woni birth certificate and as a passport kranu woni how for wakontu nwa dwendwe ne fa ba hye yen so yen ene yede wo betu kwan no woni how bia ye bibia ye jeni o ye fast fly away travel consult ye wa tonsu inside bonsuom fa ye 0243 42 12 15 0201 16 Omel company company we na bua ema wonya san nyuma mu teteye mesra ebia oti we na we ye abaya dwuma bosom ye dwuma se wonya san nyuma eno so babua Omel ene ye becho san nyuma 3D pose ye graviato paint ye se de situ towels se de si ye floor and toilet cleaner sa liquid soap na ye de clean no alata samna ye becho shower gel oil a matching wifu ointment ya ye de twitwi aposo ne aposo e hoto ye tea bia natural tea bema obi atenkamba meat pie ni yogurt ye becho sodie ye si ye no eye Omel company dakro pan ye de kire wo eno tibe sawada nyame ya aduma 20th bosu ye di animu ye training ni ye wo koforidua 200 Ghana cedis ana wubetua koforidua afo anyeme so 9 am pepepe ni ye hia e wo Jackson Park Ascension Hall eno nti wo ba bibia be ye kama ma fe Omel company 0506 16 0597 10 wo fe ye ni asisi ano na chese ye ne wo edi komo 0506 16 as for mo fe ye sisi a na Divine Hope Herbal Center ye de ochia herbal powder no ye de abedwaso wusisi na ye oya mesawada oba bema obi atumi no ochia o eno aso wano asiesie na wo hwe ochia herbal powder na de agumo na wanum na wanom nom oba ne bema ni nyina o mienu nyina oba ne bema mienu nyina eno na ye tria eti oba ne bema so ochia na ka cho ba so ochia say bibia ye kama wompa no so eno timi sawada ishbe untimi sire na ze ba ochia ba so wanu ye ka ochia na wo fe na ya mo na eyi ye ka say Beluchi mo wafa mo Pastor Julius mo wo nyina no ochia Kofi general manager Evans a new senator public people na no ochia Ibrahim one come on. Say John Ochia Patus Tony Best Ochia Romeo Ochia na Busia Penny Samia Champo Ochia na Shwa Shuales enti emme wo fia so nyina no ochia na me kura do reverend ochia onu mi ochia odi akoso enda so bi abra so no bie ochia ena ma me do fia so no bie ochia na te so mo nyina o mo de chia na ma no so ma no na so me no ochia e ba ba wo do no bi me de me no bi no ba no bi
no men majuma ye ma me enu ti so be manu otwea obia bi ayekama kwale nak Missy Fred Mess da bia ye ba benya otwea ade se ma be boss Judah me ka otwea so sorry aba be ka bo so wa otwea ba ba no eh Divine Hope Herbal Center na de ba ye wo mu wa Mark Abusiakuru wa janse frɛ 0591 56 55 57 0591 56 ya ho emra sesi ane ba na jasade aka ne nyina no ya de atoam so Jalight travel consult ene ya de wo etu kwan Jalight ye ne USA UK Turkey Dubai Schengen visa ne de ma Canada working permit visa ne de ma asobo de ho boye ne yakotokoro nkasro ene Jalight travel consult ya de wo etu kwan eno ti bra ne be hu ya Dubai exporter e koso ye ne celebrities Akoma FM. Jalight e wato so accessory tension for 0249 8615 middle number akotu moto na girl ba kwa she mfimfina mekun na atenato ya moto ne ba ya mekun ne girl ne nka ho biom ana me ne sister ne say yankoda na me ne koe na me ko baby enso ye fie ne wona ban kofi ma no adam me mekunu no adam baby awu kunu ne de girl bi akwahye no susu so de girl bi akwahye e ba mu dai mesi enti na kin nso wo me wo baby e da ne kin wo me wo me ko hwe won so a obi eno kredo da punu nani mu dai me pa chan ana me ko na damfo ne ho me ko eno me ko jam opunu ati me te se me kunu afla aka chen se boy fa moto ni blawo nti odi moto ne bae na mkofa ni sister na nkam kofa ni sister Akoma FM o me hwede ko yimane ye na sade chine se me kan wanka se bia me ditro o bae no na sister yimano yima ban me kuno ne na damfo ne girl na tumoto ne ko nti sister ne de we hu bi etu susu se na wo kuno ne girl na kwaye ne wo enyem na wo se be kama wa cha no makoye do mbe ye awie nti ade chenye no na me ka che me kuno ne ma me se ante de yimaye ni o na wode oba fufuru akona damfo dem ne na akoda nti o ma me ne ko me kunu na damfo ne fie ekoko busa no se ade nti na wo mu se wo betu oba tiri nsa de na ba ha sei na hanzuma ne de oba fufuru oba wo dem ma nti de boy ne ka kire ma me ne de nti me kunu na damfo no nti me kunu ne ko na damfo ne ho sa de ne nso no ma me ton anuane wo school mu ho okay ana o ma me ne ko na damfo ne ho ko ka chen se nde semaka nti me kunu ne ko na damfo ne ho nti mi ba fie no ana o se na wo de nkwase asem na ko ka kire me ma me na wa koma damfo ne fie se me de oba akọ ho na de ope no ho no wo ye on de so ahomachi ye na dwuma nti me nko na me se me nko de a ene de obeya bia me ni ho asem bia aka na o ma me mo ene ni sister na cheche nse efo so no ma ni betu metri nsa enti no onye ready so obewa onye ready na won no so obewa no kwa chance na wo ka enti o mo yire no na betu wu tri nsa ene o mo chechire wo bo ne ho ene o mo de ne kwa hye ne dem so no na e kwa chance ade a won pede nti wo ye ne bibia o ma me ne sister no bi amfa ho ade a won pe ade a won pe no ma me ene sister me na ba be fa ba wo se ade a won pe ne de he eneme ade a ompe eneme nti this is bufui pa edi boy na temanso no de oya no wo ye me pa chan mansam na no wo ya fe de ya ko ye sade na okọ na damfo ne ho no na o se mmako ka che ne ma me se wo do ba hofura akọ na damfo ne da mu no ya ko ye o di matemis mi di na tembi pa ase minni minnioma na se minni minnioma na sade chi wo kọ adwuma obetu ni punum de ne safo na kọ mi so me yi minnioma kọ guo ma me dem se me no ma me ada be 1 month na me se fe de mi ntumi no ma me na biem adwuma sua no majai me kọ me kurom nti wose bosia akola obebo akohan de ama mekoto machine de makoto adwuma me ko me na otete me nso wo me ko aye menya be 1 month wa twede ho me hu obi anso wo ho se wode me koto adwuma na se wo ye wo ko han de bi ama me osan so kwa twede wo ga chem na sa me gbo adwaman wo kuro ne so na wo gbo adwaman Akoma FM e pa cho da wo gbo adwaman e pa cho da de na kuro ko ba wo charge kira wo nana se wo te wo e na wo gbo adwaman e pa cho me na me ye ko o si ko no
amasanso agye obi number nti saa de meme bo adwaman wo kuro no so chire me mu ekọ ben na wo ye nyina ye kọ nti kọ ben na wo ye na wan so na wo kwaje ne number ma wo kunu ekọ ka kire wo nana sa wo bo adwaman me pacho minji obi a number na oka se ono me kwen na oka se ade a wo mpe no me so na mo atwe de na mo boy dada wo me boy dada na me ne ye kọ na boy ni se me ka che boy ni se me kọ me ma me mo ho man ka ba bi kura na me branch be na ka kire boy ni se wo kọ ma me mo ho pacho ble na boy ni betu mitin sa na no de me kọ ni kru mu na me ka che boy ni se me kọ me ma me ho o ka che ex boyfriend pacho man ka ba bi poti na me kọ anchile no o ka che se wa ware pacho da wo kwatena wo kunu me pacho da bi Akoma FM nti ya che na boy ni be hu se me wo manso nka onu su twimoto ni bo su ohun me de me hu no nti eche na boy ne fam no ka cha me se wo ye tropa ade a wo ne ukunu na ti na ka cha me se wo call ma me ho nti sa de na o ka cha me se ade a wo sa de no so na me su me ye call no wo dem ho nti boy ka cha me se ade a wo de aye mi pa de boy ayam kire me ex boyfriend me boy dada me pa cha me boy dada no na me ne ye call na boy no so na obetu mitin sa me kunu ne so wo dem ho so si ade a wo mpe nti na me so me ye me call boy na me ne wo ho dada na ye jai no na me ne ye call say wo si ade a wo mpe de a enne me so me ye call ma na hye no eto onu na ka kire wo say wo ya ade a wo mpe wo si ade a wo mpe ena ne na wofo afo so no eno wo betu utrinsa eto onu ka sa na me so me ye me call so wo si wo mpe eto so ya ade e be hye no nti na me so me ye call sa de no wo dem ho a na boy na me ne no ejai dada no na me ne ye call me na me flare no na me ne ye call semba na mo keka call de na mo ye mo keka mpacho nsma ne kan bi say boy ne ka say me call na amanya de man kran ba bi kura na me call na obehu na chei no no ope me pa na man kan no crunch ne de obewo 10 hey obewo 10 o former boyfriend for obewo 10 wabawo maku du pacho so obewo 10 obi ankoro ne maame me na me odin beta to fi say me man kan no crunch no pacho ko enu ana ne ye be ma wo so opewo me pacho na ye mani disi baabi na baabi aka no onua esesa wutie di aka ne bi na bibia ye kama twen eya yuna pharmacy wi wonum na so yasne ayuna pharmacy edin pressure capsules na oyo no abasisi ya de waposo ene waposo na ye ne nyina no mezo awukoto dwe no wonne ayi dompen mu ya pharmacy for edin pressure capsules na oyo wonum capsule na wo de oyo no etwetwe baabi a eho eye wo ya no 0243 123224 0243 123224 and 055-313-4185 Dank Eba Complex Limited one and I did Dank Extra Keba Mr. Nwaba I want to yes sabro wa poso yo yakotodwe wo kon wo trase cha wo sori an wo sensene stroke and hypertension e Dank Extra Keba Mr. no bi sese a na wa be nse no ndoso no so Dank Extra Keba Mr. no edamufua Dank Eba Complex Limited o mo di Dank Extra Keba Mr. ba number 2 no one ewo Ben City Life Hybrid School and Crantabora number 2 one shuffling station edition mo 29th November the 31st December and your free screening abakoso ewo yem branches in mu bia ya fayen ewo 0266 593 330 0266 593 330 and 0244 017556 na say when you dey come ahoma no so 03224 98035 03224 98036 03224 98037 0243 114497 Pastor Julius yakwa ahoma so na yakwa ahoma so we dey cloud dey beto cha yeto so ana ye fan ba ko afia mo akwa ma ne papa edam pam anya me nda ne besie no na na ko fifin pam manu oboase dikuru ono ene ye na yiye me nda ya ene kwasiada bontomuru so ye beko so aboso bontomuru so ye beko pa hello ye 03224 98035 hello we didn't baby free Akoma FM hello papa bi emini abema papa bi yankwai wa odi se wa je nya Robert mka so fi ko chun kran sa mi cha ibot okay Robert yanko
Osha minya abani bemeya mame. Mehu ebusia menu omushia ya moje sawole 17 years. Any 18 years. Ah mame. Madam Roma, munke ebusia fo ni mi ni nyane sawole no. Omunguru because awole we ya dem kura 50 years kura no a. Eyeye me da say. Miss Wenda senya me show. We didn't baby afefre. We didn't baby afefre. Andrew Shulika Almanya Patasi. Andrew Swami Tony Ankwe. Nako. We dey say secretary wo because so musha so mo beware. Omu ni ma ware wu bibia timisemo. We na se mushia o se mo secretary wo mo. Na ge no ko no ko hia na djuma. Omu ni ma ware wu bibia. Nyame sha papa Andrew so didn't baby afefre. Imi aba papa bi. Ma papa bi. Imi aba na bi aboko de. Meme na boko yankwe. Mini aba ofakwate ni mo so mo asatema ponku fi ase no tankwe. Mini aba wo try to say the same way by the anode. Papa bi. And mini aba wade na ogu na hwe kona kitwa. We dey 70 mama enya se petania sre ye se te mini aba betikan no. Ye hia wo fo ni menu nyina wo mumra na de mama uno mo charge da wade na be kansela mo bia nya ne ba bia wo bia ko ne ba na wade de mini aba wo jiju so ma wade jina ye nim de be se mi da so mini aba Miss Wenda sofa kwata we didn't baby afefre. Uta chama kase tuo for. Okay. Yankwe. Mipa chwa kakra na kana se ni boy. Omo smaware. Omo smaware kranti enka be ya mo magen ngohia na djuma. Yo. Yeda sega ne de ya na djuma no wo be kwa akosua wade pa de wonom so awade entimi so wo problem wo ha wo problem bia bomode na fabra koma mu nsam djumade so nyame yadom a kire no pa ye beba na wadru ha ye waskwa ye ne mo enedi hwane mo wudie se wudru kuma sports stadium asmehwa me kwa askwa mo ye che wa ye dan ne mo na edi hwane mo wo ba trase ye ba ye be hwe kama ye nyiska e wo fia se de wasam tie bia no ye be hwe na yaka ede ama ye wo kuma ye ne mo na edition mo sa wo ba na wo form kwane ye numbers ye number ne ne for 020 3933582 020 3933582 na ofra ne be che okwan so ye be ma wo ye oba wo ye hwan wo de fa wasam ne bra ye be som ne aka de ama ye nua ba ni nkomo oba pa mo ha meje so ma me e fa ne se ye ko Akoma FM ta mo de wa nim se de awia ne si bono se yanka nchiro bia se nkopeta mo no ma ebedua de chinye na na se na wotwe ko na wiye no nipa dodo na ne kwa koda ya sabia esanse ne awia no bodin den de na mu su do ti de mu esu se de brehwa be de hwe awia no abo ena wona ma awia mu a obekasa se jabi ena wonam so obekasa jabi ni asugu apampa mu ti same wa wutie Akoma FM ba modi na kwaji time esanse wanye bi na wana no mpe ebedi na from yensen ko enan so no wan hwe ya okwakoda ayawsabia yempe ne santina dane that time yebeka chiro se dupa ewo ho entina ho na atudie malaria enka wonto fom na yemfa dropping enfa wonkoto ayawsabia ti awie me ka chiro se dupa wa adwama so bomadi na kwajibi eye time time Mr. Manfa matufo na nso de kada no yesi wotwi no ya na red so etuato ebi ana sa me obi anya akonyo si ye ne mame nsori nkodidi na komo de me drofo ya be de ne mame nsori misra wo ensori enfrika safidie ne ho dani da de mekacho ne so obi benya wa na efiyare mame ne wanse ne efiyare ya na mpanimfo si kuro be kunkraman no ene na to na pampamu sa so na mekacho se jananto so hoyi ene na kum wansampobre de meka nyina ne se ya na yare nkitinkitina ya mu na dimuno enu na kofa ba yare kase de bre nipa ya na etudie malaria no efra se ya no fin wati wa bonso wa nsa no de aka na fono no no de nsa aka no kom ande wa se asa me ho anyehye asa na numu anya me de asa wo de me sa na efra se nkakranka kro obaye hwe ha acha na nsa fe na ye nipa no yare wuo afena no beka se ye me hunu yo entina na peni forecast bi se eplikise na na ntanya no no enu ne fe nsa mampo etudie malaria de efra se na wo so amintem a
enkoye yariwo na mu mfrase ntem na account gidigidia eno na ekofa wo abrewo ya bedra ya sabia doctor say ye wo husu nyina sa wo moja akofom wan na di moja besi so wan na di moja ebema wo afei na ato wa yemhihie make am for time dia mawo sebo modin kopa bi wonya bi na no madane da wo moja na betimi adi afuko baye betimi adi afusane se be adane da benya hoden na wadi atri die malaria so na mi fa matrofo na mawo ye beto enko twetwe ne so na so ya na ye bre no esua enti bia na bibi chire wadwene ana se de bre ntimi anka mo antia sey no bo modin na frɛ doctor na frɛ no beje so de be bisane bia ana beka chire bia no be ya somre e de mawo na so watimi anya no sibre 0244 417 669 0244 417 669 na bo modia chredwe ni din time time eno de ne hia me ye sansan panin forces no cross na photokra ena sno kra kronkron sansan kokko mo na mapema mo so monim eyepe na so no bia ne ntakra de me kanya nse enu ni de bebre wa adwama so ya na ye betana ne kasese ya no bia makasa na ye ne de asana sana obetie no nti obewie na ne refi na ye maami na ehuna mane na wafre ye na oba no betana no se adwene din de sai ebi abefre ye maami na wanya no afre bedu sokoto aduro no na woni store no ekoko wase na no wantie bi wase na so wantie bi metie me refi afre obekatene no be CCC na kofa obi aduro edi amaw ebasa no de hwakwa na eda wa chinchina yempere senti na no kama bomodin natural time with the crancy 4 letter words ye TIME samre ye manu dodo na free school aba wona na ba bomodin na etwiro se de be ya wokwa nipa no be yedupa no edi amaw ya na eya se obomodin afasika na wanante akodru ho na nipa no edi hempo adru emo akoya nanta timi kan fudupa di amaw time TIME se be 3D malaria nko adia ensuro bomodin na pedro bi na nom obebeka se na 3D malaria ya dani da ye bodin kakraka na amanfo nyina ka manya malaria manya 3D bio edi na be mahu se manya bi ye ka 3D malaria ya na ya aboantuntum kitikiti ya ukuna wuhune nam ukuna uhu di baby a wafa enso saabo edi brane ekwanse adu saabo no na ediba wakawa acha nansa ubeso ne aye wo yapa to bitim kas a na ma na ye dabre ma na enwie entina metiya me ya wose ni para san koda ebebo na nkono be sore ne tiade na ye kese na ye nyafunyafu afi na nani nyina ayeko na nani eprunsio afi na ne hwemu afrase na esonisio afi na ne hu aye ne hihyeshi na awati agunuso kakrape na se ehuhuru de no na awura ne ho no de hu ne ho o wenche na asan unity na wa ati agunuso enu de wonse ba ho dingidigidi pa na afi ne sinyina kaka bom afi na ni pei woda ho na wo wone nan ebasa bonse ni padua no ayo hojo ebi ko pese o sorry na se bi ko ja woni anasa okodwunso bonse aye dinya mawo enu ne se nipa bi amenwa afi na aye wonsom tisa na 3D malaria no ni sunsanso no etie tisa wahu bia misrew enyenhwe ha bomodi na kwaji time TIME adrenu no enye ya ne boso enye den yes e before there ye pedra de ye pa dokodoko de into doctor wate won so bibi ni se ne nti wabomaden wahata no bra eni nkohini amanawo enti wonum taamate se ensuo nanso na eye na dwuma wonum ya sima edunum 15 minutes na se eti de malaria no eyira ti de na awadi no na wo pe atade bebra hye no afi na huhuro edi no de na ye huhuro boni ye mfifi boni a na hu ne basabas na kuma boni papali no na ni nyina ejai afi de na num ato a wo de aduane besi wo se enye de wo kro wonum aduane no ano na afi wo fum aduane sana tam eye to won se say mi pay wotimi didi wie na wonom na afi ni aduane sisi hu su wie a afi no akofa adaka no wo hwe wo bie su no agini nani na ye ni se nkonya bi na ye ni sa de fufuro bi na that time no ase eye nkohiri ahabama eni nsuya eni akeka bom
nya de aye time time to wonuma nya rehemu se onum edupa esanso ba de se ye ni duaba no ni fa haba no ensa yerewa eno pepepe me yedi so na yedi aye time to wonuma bomodin ensuo na enya rehemu na kokodru se wonum ya 15 minutes bani fose be queen yidi fatana enya konkwanu ase na mo ya kono ti social drone din ase ne din na honam se time de chane enre yare na eteti wono 15 minutes na simadunum e wo sesa yare no otuyira wotudwane na wode wo ho ATIME namsan fa matrofo no ema yebre no isa bomodia ne fa matrofo na yebre no so na wanyame a wo pursue amana to doctor enim 0244 417 669 0244 417 669 time TIME na obi wo so na ne nipadua yi samme ya ensu beja atahuhuro bebai wasi yire sene mawu efifinsa eyam krodo so beti agu nipadua ni obi wa nipadua na ayamreda ni da wonu edu ekọ hiba ye nyina odware asme ho kakame wonyare so asme ho kakame wonu sunsunmu nyina enkwa me kanfo KNJ capsules di amount num KNJ capsules faka time ho wonu ma na fede won se wade wo ho afi yare nsam se ba insensa pa anasa sabi wo yoba na bema wa himfie ho be ma yo no ensipie nyoma enkoye dia bomadin na KNJ capsules bema wo nsa wo bema ho ya na wutimi dua na ayekro amasa wo bema na fonfon ana twentwom amasa mre wonam kra na wani enye eye KNJ capsules na meka fo dia ma oba wo sudie na wo hunu wa himfie sabe nkabone ensu pampan bi e wachire sabe bu nsa wi aniema wo hunu no ensani eye KNJ capsules na meka fo dia ma bomadin na pebi na no nom unya bi no ma ebeboa wiye ebia na opie kira kwan time heba for you wemrom ebijan house na atonsu monako eno akiri ba bia befa bia so per time TIME KNJ capsules obisi ye obey na mabetuni ba opesen komisan esine so obisi wedi nkofrase maami ankabe me de misra mi frase nye ye mpanimfo se koko opensu dudu on se dudu an fuania enye ye obi pesen ka metro an suma de achie na so no mpanimfo se dudu akonya ba ko fontina so ye bre na so je ho atro fo ne mfam sorry so na bi chire wadwuna wa frem mpanimfo 0244 417 669 0244 Akoma FM 417 669 eye time TIME KNJ capsules medasi so ne mewen enenso nyame ensho bapa yekọ na sports for ababaje edwa Akoma sports medin ede Maa Akos nyame adom Akoma mu nsam kina ye besan de abramo kina stories no ano ede enu nti eye hia me Facebook live YouTube live onso ohawa bomwade anafa bra ye waskwa ye ne mo no ne din hwe ne mu echa no pa bra oba wo be mu ye betie ye nyiska ye dam ase ama moneti ye mu nsam ne ya wa agodi ye mu nsam but